mitina bia fufu Sabia enije omu Sabia uto Sememu ni awaya mami abonye folimi Na memu kwajeti se ya meti akasei Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ate edeba ahenkan 93.3 FM. Sememu kwajeti se ya meti akasei It is the 24th day of June 2022. Live on AHENKAN933.3. Some 36 minutes after 6 a.m. And if you're there, Ebra so free sabri. Ekopim se non do ebebo. Ano pay there. Eye matching ye de bremo. Ano pay say and I again say ye de be shase. Meaning say ene ayi okrum pressure okrum enkrofo ahwere wo mo ade hye. Amugusu amoya hoboaboa na makope bi no mo krabre. Shase ene Yan so ye wona wotwe dadie ye bedi nanso ni nyina mu no ye de asedade moti asefo nyankopon no san se eye ono awurade ena ne ye hu nyina wama ye hu no Bible say papa mu boni mu e wo say ye de asedade manidin ani nti na no pay ye de asedade be manidin eja woman ya oni bienye otiti nyanke kofoku waye yinyumnyo sunye kese de mami masitremu na nyum be na mitwo odibo ye ni otisemi sound ama wenye nijie anything na be afufro sememu ne waya mami ya bunia ye foni me anopei sememu kwajeti se ya meti akase ebradi yeso sisamiti na bia na wama meti na bia afufro anopei Sabia enije womu Sabia uto womu I feel my favorite ni yeye Kai from chauko mumirebi Enti nyankopon ya adomo a wochena ena ye kodi the 1 week of me ankasame grandpa Nyankopon fa okrensie nana Kwanje atinse ya ebeti akasai sanso ena obi bia wahwere ne de hye anopai yesre rade se onchechire mu nyina amore wo a wonso ho mfa wo yare yesre Kristo Yesu
Bible say osene mantam pianimu na yenya yen ayaresa enu nti yesra yaresa e de ama wone anopai se baby biara wote yi awo ade bia wo namu ayeye yade Ewurade Nyankopon san yare Mepacho, I'm doing this on behalf of the solid production team in town. Udi AHENKAN933FM Aboa, Adwempa Hini Kofi Mensah Kobike Kwame Asante. Anyone more akaka ho nyina da. Billy Man and social life. Ofremi Obuoba Ofori Amanfo, the Commander General, and Sruja Bakwayaka. Na mama meti na bia fufu Eni je wo mu Zambia oto Sebe mu ni awaya mani abonia e foni mi Na memu koje ti se ya meti akase Shobo Pam pam Na empanin se ade ba ko ama prison ni ewre anho eye emfato ho sanso na ebe ba ko yebu ato ho no mo a se uwu ni wasan ababie mu a o te sa be na awre be ho yesi yesu kure gya hem abusia yentinsim ni enkwen ani mu ya dio Aropa Yesinkonya for God and country said the Munina Munimono. We are broadcasting live from our national studios here. Akuya Afrakoma or Batampa Akuya Afrakoma in the studios. www.AHENKAN933FM.com, my tuning modern Ghana, Zaino Radio app, Ghana Waves app. Ubetimiatie and Waho. Samsung are streaming live on Facebook and YouTube. Obetumi join here with your comments, your thoughts, your sentiments. I will teach them some be our demo will be and obetumi doing in Adia for one media bag. Fair to fair. Open so issues daytown enti yasin konwa yedi ni nyina de bebrem kakran ene no sere medical ka kire ono ahopepre ni ba bia ye be koboko but ye beduru kakra ye beduru me pa cho ye konwa siemu na no pe ni ye behwe na ye di nkomodi afa ye say All Teachers Alliance wo mu group bi omo kire se cost of living allowance cola e was aban de ma wo mo na enye omo nko a na gratin so asori e na other labor unions no omo nyina asori a cost of living allowance omo chese was aban de ma wo mo eno achi nsuguta enra guta ye meeting sa ampanifo no leadership no ye meeting omo guso omo yo meeting no na membership no Guta members no koto share omo so kokeka o madwen kire omo mpanimfo na eno nam so ama mpanimfo a womo so da guta no de omo ani bra kwa aban ne so anope ye bedi nkomodi afa ho if you say enya woko Namunyi Beko amamu if you say
Empanifo a wɔn ɛwɔ national health insurance ɛna wɔn kyɛ sɛ wɔn consider nti ɛnkyɛ sɛ akwadaa onya cancer anaasɛ ɔyɛ sickle cell patient a wɔn nso betumi akɔgye ayaresa free wɔn gu so wɔn dwendwen ho nti anɔpɔ yɛ no nso ɛda yɛ pono so a yɛbɛdi ho nkɔmɔ. Endra and a tall list of NPP and Penimfua Yama Kwan some subitimi aquaco contested respective positions no omudu mudin diaba and unti Endra Muamuti boiling issues so yabubobo so but ene no pain so yabesan abobo so kakra ama mo intimi anti Endra no so matimi atie ne ne we any bebre ka ho ena no pay sinkodwan ye de bremo Obuoba Ofori Amanfo ye medin me ba chama me fa wiembo brand 7 fanto aso na fe wi a nyankopon asem a ene ye de e ba ye no ye nwie eye na awatwi ya hyase ne ye de ba ye nti ene ne ye bewie na fe yakoyen anim I don't see wiembo brand some ene da mu ni nyina se na besia company fo a wo hwe wiembo brand some so na de aba na de to anim anope wo kire se ensuo no be petepete ewa poema ntemu me ya ahodio no ebi anope ya ebe petepete saa be yesa de akọ awia nso so o kire se ensuo no be petepete but me ya ahodio no bie no awia no be yiniti ebe bọ kakra but ensuo na hoodin wo soro echen awia no ye kwa nwumrebre mu nso a wo kire se ensuo no ebekoso atto ewo emiaye ahodio ne bi apoema ntem ha ye bode tofa ene ensuo ahoden ewo wiem no ewo soro chen se awia ebebo ene nti ya na wa hyene nso edi ama me mpanimfo o mo hwe wiem obrensam so na di aba yesoso yadi mu amane no di ama wo ene anopai Jesus, asisama bravo. Na mi tisania na mi tienu bien. Crofo to me say Jesus, asisama bravo. Na mi tisania na mi tienu bien. Afeidie. Na mi tisania na mi tienu bien. I don't see a say na watchwe ase asemo a ye de baaye na eyetia wa ye bisa ye ho question say opese oba be ye great person opese oba ye enipa bi a wudi mu opese oba ye kandifuo bi ewukuo bi mu adwuma bi mu school bi mu ana ba bi a hu ho no opese oba be ye kandini wo ho oba aware ni mu no opese aware ne ye de opese aware no ejinhini opese aware ni trumpon ana se adwuma bi a opese wo ye no opese ekonani mu ana enti yebisa wo saa asemi anu yi a wo de ma yen eye ane se ye ane dia ene na asem a ye de ba ye na wotwi ahyase bepem ena ye wie no ne ye ka chew no se wo se obre wo ho ase na wo ye osomfo onipa bi a opese obeye kandifo ewa adwumam onipa bi a opese abrabo a obo no ekoso flourish no saa onipa no wo se obre ne ho ase de ma osom before ye betimi apeja wo se wo brabe ye kandifuo fama ekuo bi no wo se wudi kan bre wo ho ase na wo som edienti aware bebre egu na nsen no ema ne bebre no apese omo ne emmema no ejina equal stand opese omo nyina ejina one level se opese omo nyina mujina one level dia madam aware no se ne wo expect no emmemu saa wo se wo bre wo ho ase na wo ye osomfo wa aware nim I was say your work is to humble yourself, is to submit yourself under the instructions of your husband. Bema
also so was said and say, if you want to be the head of the family, not respect. I was say the head of family biano on satimi kan with the idea. And yet make sure say you don't shackle your duties, your responsibilities. A Jumani has said here was away no. Make sure say obey nyina. And on a beboa bema obua was say o made ma say ja obua was say we yere de ma say okunu no on sabetimi aka. But say one your sumfo one perform a certain responsibilities. Ewa wari animu. Now you are going to say, you are the head of the family. And inti, I was set or yeri di wubu de mawa. Me catch out. Me expect oba noa. Or na all brand home. All boom from palco left, right. Or no na all making sure say. Eduane at the table so. And kodani ko school. Ye tium school fees. Oba noa wamana sa dane bema no. Me expect sa oba na so be respect you. No. You have to be a servant. You have to serve. Responsibilities be one more. I was say, oh yeah, was some for now some performance our responsibilities, you know. And sana sa ubuna uhe ni muno on sa ebe to miaka. And inti enano can carry the book of Matthew chapter 20, the verse 26. Yeah, read it from the 26 to the 28. Me make sure see ebe wie ne. And inti o can kanya. Any or say, but it shall not be so among you. But whosoever will be great among you, let him be your minister. In other translation, no, or because say, let him be your servant. But it shall not be so among you. But whosoever will be great among you, let him be your minister. And into what we share ni mu say opeso be kandifo e wo kuo bi mu no e wo say osom e wo say wo make it available e wo say wo present yourself for the task. And into now no wa bra na Yesu Kristo ni nasuafo ne nam na odno mu di nkomo na o ka kire mo say mumunia opeso oba be ye kandifo no e wo so obra ne ho asede ma wosom and into na Yesu Kristo aye nyina ye ni edi na chi Yesu Kristo aye nyina sa ye follow no ye follow na namontuo no sa Yesu Kristo no obebre ne ho ase eye mfato ho edi ma onipa bia opese obeye kandifo o say na ente sa mumu na mum obiara a opese oye kese mumu no onye musomfo obi biara a opese obeye kese wo mumu no e wo se oye musomfo e wo se osommo ye ka se obi somo ase kire ne sen se wo present wo ho e de ama adwuma wo mu no e wo se wo ye so committed onya committed a untimi nsom a commitment and a bema watimi a render a good service. Enti anopay baby bia wuhunu ho position bia wuhunu ho ekuo bia mu wuhunu ho no men koye ho akesesem se media me pese enkrofo hunu se me ena me ye panyini me pese obi ahunu wa adwuma ni mu se me ena me ye pani asomasi anase obenten da bi e wo se uma adwuma a wo ye no mum speaking for you. Adwuma wo ye no mum na wo se ekasa de ma wo e wo se nipa a wo no wo adwuma ni mu no adwuma wo ye no mo hunu se wei oye kandifo enya wo na beka kire mo se he me na me ye asomasi no me na me ye obenten no obi beka se onsa no adwuma e na wo se kire enti na no asem a Yesu Kristo kan de kire nesuafo ne se nia e wo se esi wo mumu ne se onipa biara a ono pese obeye kandifo no e wo se osom. But the question is obaye Ghana ha no mo a sa na ti ana omo mpese ombeye kandifo no sa na omo ye omo be ya kandifo no a omo som ye ana ye ne som wom ente sa aduenu enson no o say, and whosoever will be chief among you, let him be your servant. Na obiara a opese odi kan mumu no onye mo akoa. It is never so in Ghana. Na obiara
a opese odikan mumu no onye mo akoa, and whosoever will be chief among you, let him be your servant. Se unim edienti a okase se wopese wo babeye okandifo a e wo se wo yakoa no a enie. The moment a obe ti ase se adwuma na me babeye no be di dom wanim, na edom na me be di omanim no omo babeye me subordinate. I was saying me go down to their level. Na me enya experience how it feels to be a servant. Enti se me baba ye kandifo na me kasa because ma wo hoda ma hunu sane etie. Ma hunu sane osom etie enti no. Se me ba ye kandifo na me hunu obi a osom a me di obuo e de bema no. Because ma hunu bi da. But say ma meye osomfo na mansom na me baba ye kandifo ni wie na omo a esom no kasa anhwe yi na mante ase ani ntina e wo Ghana hara mo pani bi beka kire se wo no ohun aho kire da onipa ohun aho kire da wo so no ba bedi wanim obedan ate omo a wo ho kire wo mo no omo ase obedan ate wo mu su ase se wo ho kire pa na usu a ono wo hu bi da ani nti wo hwe wanim saa eye ne se wo kasa dodo eye ne se udwi wo ho dodo eye ne se wo kire wo ho dodo but senka wa wo hoda ene wo hunu se eda bitimi so na wada asori anopa unim aduane a ubedi obeto ani na gari na wo gari ni kura si kire nka ho e wo se utimi di gari ni gu wanum na wo we ne saa he ma me ka asem kire wo ho akire wo pa ma na ka gari nko a wo fie ena uhunu se ne gari ni so mo fa uhunu se wo yonko so ho kire no a obeti ase me say se eka usika nyina gari eka waduane nyina gari na hunu se se gari ede eno sa arbo se wa wo ma wo ho fans se hwe gari no odi gu anum sa na wo we edo bra sika na wuni enti se u go through sa situation no na nyame ye wadom o ma wo so no be ye opanyi no be ye osikani na ohiani bi eba wo nchen obi ono so nam that same plight ni mu eba wo nchen be ka kiro se bra ne me nam muni a you will be in tune with that person, and the plight or complaints all go through because you have been there before. And inti as someone yankopon at the ban no pain say mumu biara opeso baba ye kandifo no only kan ma me yakwa obe yakwa that grounds no will be a preparatory grounds for you to experience how it feels to be a servant. Certain things are obi our servant go through. So when you become the leader, you will be able to formulate policies that will benefit those people. Me hu aho kire da. Wo ma me kan na me mra. En wo ba ye ne ye ho kire yen. Ye kan o se ye kasa dodo. Unto be blame no because am pa wo hu bi da. 28 you know. Even as the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister and to give his life a ransom for many. Said ye onipa ba no amase won som no na mom obesomi na ode ne kra beye agedie ma nipa pi ne nipa pi no sa pepepe na anopa yi awurade enso pese me no mienu ye den ye o se onipa ba ne baaye wa amasa ye mra mesom no na mom ono ankasa na oba ye se oba ba besom yen enti Yesu Kristo ba asasi so no obelieve a typical example a obi a opeso baba ye leader no e was what ase say e was say me di kan go through a certain process ne saying e was say me di kan esom na me hunu se ne osom esi etie e was say me bre me ho ase e de ma emra e was say me bre me ho ase de ma instructions e was say me bre me ho ase e de ma commands sɛ be ya me nso me ba be ye kandifo na me ka enkrofo ebetie me madam sɛ wan tie ase sɛ
e wo se wo bro ho ase wa aware ni mu a aware no unya bi da unya papa bi da me ka kire wo o hide behind pepper them any feminism ne ne ka ho a me se unya kunu ni bi da nia wasa wo ti ase ne se bema bia the head of the family and into your bar na pese asumdue ba ware nim o pese ware ni so greater e was say wo bro ho ase bema o ye the head of the family no it goes with responsibilities into was sound so who say o ye the head of the family no ade tia e was say wo ti ase se enipa bi ho no was say wo som wo e was say wo som wo ma e was say wo som wo yere and into ya said ya was so ye no e was so hwemu na wo ye one yet now I want to say by virtue of you being the head of the family, no, I was so commanding respect. The respect will never come. We don't command respect, we earn it. May say we do not command respect, but rather we earn respect through a juma wobeye. Intimate masam this year, no, now what we in the two points one say. Obi bia o pese oba be ye kandifo no de edi nkan omra me ye osomfo san se yesu no aye nyina ye ni di nachi yesu na ye nyina se ye follow no no oba ye se oba ba be som yen wa amase ye mesom no eni nti se wo ye politician na wa ba se ye de madam nso ba o se me be som ene madam ensom yen ye mom ni ye som no Mr. se kra wo from no anfa no abo anka ho asemato ye na ye som mo rather enya mo na mo som ye said ye mo kan ye no a e wo say odwene hu mienu. If you want to become a great person, if you want to become a great leader, first be a servant, go through the meal, and when you become a leader you'll be able to understand obi or your servant the way timi aye o ma said ye no ma pede e de ama wo mo awurade nka ho na adom no so mfa ma wo na se o air strike se o be baba be ye leader no o be ye leader na you will not abandon your responsibilities because ubeka say me be ye wasomfo ene na awurade apagya me enkrofo bibire mo be ye great people ni nyina omo nyina ya asomfo ene enkrofo bibire aba mpe osom e wo se wo kosofo panyin ne na ase na wo kosom no wo hwe Elisha ne Elijah na baako anyi nche baako batokobere ne ho ase de sheketwa ne na ase ema eduru bra nyankopon enhyira eba no eba bebre erade nka wo ho nana adom no osom fama wo na ti ase se osom enkum nipa osom bie kwan de ma nipa osom a ye gina so ne abo abaso erade moa wo na ye osomfo se ne be ya emu nhyira nyina no onsa betumi aka ye osomfo wa asori ni mu ye osomfo wa adwuma ni mu ye osomfo school ni mu yosumfo community ni mu yosumfo e wo man ni mu na erade be hyira wo erade nkan yen ho na na dom e no somfa mayen e wo Yesu Kristo din mu amen ye the sports e na e toa so e de amamo. This is the moment we waiting for. Ladies and gentlemen, it's sports time. Openi apumba kwa die. Ya wako. Oh ya kutokunia na we has ni. Me miss out that question that by me bisa we ne. Me ana. Oh, me Kutuku Royals. Oh ya why? Kutuku Royals. Kutuku Royals. Sa. Oh okay. Openi unso e. Was it there? Question about me so ya kutokunia na say we has ni. Was it me kutokunia na has ni? Oh me Ghana ni. That's my Mrs. So you Ghana ni and Nigeria ni. Say kotokona has phone na Ghana for. So dey do be se bia am support to. Mu ni vim. Oh me wa vim mo na me ka no. Me support team bia. Na some say kotokwaje cap on. Nyenye na ese kotokona aje. Aje Premier League. Afie 2021 2022 na season. Was last year no has G no. FIFA president Gianni Infantino. Otro krata di free ne ho. Ebe bo hasefo abaso ya no mufo mo nsaka bia na say as no mo GB achinti na say FIFA congratulate you Charlie so many years mo koya no mo GB na eni ngu asese me de club Montwaso obje na ayom zai fo Montwaso obutumi for you congratulate na ya cholet na ba nti but one aspect
obo mpesa ye hwe ni enye ebia FIFA nko a won say yaji trophy won yaji trophy awie no ebia ye partners a ye ne omo eyi adwuma no at least say omo ka bibi de kire kakra ye yin anim say krom ha oba akotoko any saramtin oman mu ha yes oman mu ha no kotoko any saramtin ewo deal pa I mean conversation between kotoko any FIFA ntiro hwe mbae onso se saramtin ntiro bi yan fa FIFA de nto nche FIFA mother body yan fa FIFA mother body na waje cap yes na o mother body ni ntimi congratulate you a ya hwe FIFA ntimi anka say team so magic trophy wo wiase nyina no o kasa ansem na ejare na oyema has so na mkasa has GB a chenti na say nti omo cholete na omo churo mu say has GB a chenti na ye churo say ade de wa GB a chenti say ye ba ba say meba na FIFA kura nim say era me say has churo oh what are you talking about na FIFA nim say team ni ti asinti na odum say omo ji ye na so kasa team na wo as a top club they want team come back say 11 years na on je trophy say wa ma atiefo ehunu ba bia wogina sisi ya oh da bia nya atiefo no hu wi mi gina ba bia bet has for na okay has asema ne ye ya da bi has for na ya we sanga mi kotokode na mba be kan ya wan man kan inti has for na ya we say a top club there untime nja na so be say 12 years na on je trophy also your top club da bi otonsiom sisi ansa na sorry ade na oye no ade konta FIFA ebo na baso nse ade na oye no e pa ho 1 minute kura ma be pa mo oba Ghana wo ade 3 trophies e go internet say time no amede ma mo no e pa ho 1 minute kura ma be pa mo into the mo fa mai so my oh my 15 minutes pe e pa ho kura ma be pa mo ade se ba na ade kotoko ase dabi monto aso o ka ha se asem ya sa monto aso la concern we need trophy na omo partners no omo we shi om e na ka me de ba hanu na sisi a otwa mo so no enti ba ko na fa gude mu sem ya da to aso e de amamedin e de Joshua Kwabena ejenim Joseph agiri e wa ha obrempon pokuare enso eta echi sansa remo na hete enso gba echi na fa bia e de abesom ene anopa yan fasida Emma Jubilee Hospital ene no se ohudodo oyare na se ne no opa yare hwe ene no na se opa yare sa mpacho uromu e Jubilee Hospital akache oba na se ne no yetimi ehwe oye ma ho so timi eto ebie ne no lab na pesa oye a ye laboratory oba ebetimi abo akama na bibia so etimi akoye edi amount ebie ne no ya churo ndura na se no upese woto aduru a oba akache afoma sini ho no mabanya aduru no wato na bibia so I find am afi antenatal care no so no ekoso afi postnatal care no so no yebu ya akache theater so no ba ebetwa akama na afi bibia so I find am afi mana ne no mafa afuro no mo pese ne no mo hwese na akora na ho odi esiti bibia akora ne da na fesi na akora no kwampo ne ho esi ekoye ba na so e bema oba akache no so betimi aye kama so edi amawa enya gudie afi mu so mani eyam ya mo ne no na se mani ne mo wo problem e mo ai ho no oba no so no ye wo mpanifo a o makwadire mo betimi abo na fe bibia so etimi akofan edi ama afi diabetes na fe hypertension for no so no mo betimi ahwe mo kama na bibia so aye fine so edi ama na ne no asundwe enso etimi abafe kantina fe insurance so o hono ma oba bia betimi akoye edi ama fe number yi na fe ndie no nkoma ka we chenya no onium endi number 0244 575 799 0244 575 799 and 0241 7846 45 024 17 84645 now nyom edi enkomona bibia enso etimi akofan edi amao anope kan emfasidan sene bi eko informati 74 ene anope T74 same kan fencho senya no meboyi se mu bia wadwen ko pabito na fe entu ase enso emfa emawo kidney ene se wonya problem hono ma odo na si from kakra bia na onase atata yowo ene se ebo honka ye ko T74 na bobo na fe onase na atata no ni ne wafuna ya kese na adeni na bibia enkoye emfa ema ebia na omrebo no ene se eye wonya ho enso yarewa akra konnom T74 a ebetu ase enso edi ama wakuma wadwen wakuma ebo kari yade ha dwen ye ba ko T74 na entu ase enso emfama ebia wo de no eye wani wo hwade wo kire a wo sede huni ye eben wo sede huni ye wani su
ɛyɛ nkusunkusu glaucoma na adeadeɛ ɛna ɛha adwene a kɔpɛ T74 na bobone to aseɛ ɛnso ɛmfama hepatitis B ɛne C nyinaa T74 ɛto aseɛ prostate enlargement ɛne nso ɛboa na bɛma wagyina na so yie na bibia enso akofan ede amount ebia de no eye asthma candidiasis na wadwen ana sickle cell ana se kopio se HIV ana se wadwen kura T74 ebetu ase ede amount miniano mba no fibroid ana wadwen kopebito ana se ulcer wadwen onum T74 etu ase ede amount syphilis ene ni nua gonorrhea etu ase enso ede amount wei ene nyarewa piasa kachi ana T74 ebona bia koyi ede amount eye immune booster nti ebe boost immune system no na bia agina na so abrane ede amount na tu yare wona sini na enso de amount ni perifo ndi nkomo na fe ko pedro bito ewo drugstores bia atimo dane ni potem obetumi afre 0246 07 3498 ana se 0501 62 89 31 ofren pedifo one bajo so na bia koye ere amount yanshan sam na se FMF Barcelona kachi na onim se ne no kase de omopa Bayern Munich abrantia ne Robert Lewandowski na ndie no ntia eba no se basafo emeki first bid na omne 30 million pounds say da kopie mu Bayer se ne Bayer for engine na fa abrantia ndie Robert Lewandowski no omunja ne mu emfa emo na bibia enso nko emfa na no chema reporter eba se ndie no Bayer for se saska no eswa nti anhwa na omobo saska no ye ajira wane ni komo awo Germany de nkopie mu awo RB Leipzig bobo kono ne nkopie mu Brantia ye fane Christopher Nkuku na report for no enso abana misa Brantia enkofo be ani edi akwada echi na report abane se Arantana stand contract no era kopim 2026 ene komo akra efi RB Leipzig aba ndano pai ye de mu nsam na edi ajao Angel Di Maria player be second kakra edi mabobo ku ande di Madrid menu kase de osi akan de ma PSG na contract ne PSG ebo no ba na wie ya nisa na team som di abranti na chi no enya de koto Juve Akiniti na like Chris abranti betime move ako Juve na nso ena report ba bontene se Angel Di Maria se ne Juve de ni anje ontene no ope Barcelona for kosi akan enso na abranti na ekodi a na se on free contract na abranti no FP na kopie mu o Barca yewremo awo Atletico Madrid kwadi nkuma aka enso mfama abranti a ye fane Yane Carrasco abranti no wa yakwara kumo sina kan enso erma Atletico Madrid boboko no na esi ansama banese transfer window yi ekoko bia Manchester United, Chelsea, Tottenham any teams akase pi ene esi di akwara chi amhwehwe so muso betu aka no na fe okoko bo na bia koyi enso ede amana de musam no ede ejao Man City enso ewremu awo Germany omse ne no na relegation team and then amena better for ne no na se okopie mu Bundesliga 2 omo goalkeeper bi din are Stefan Ortega na Branton no omhwe ne mbo awo league no ma na se ekon campaign tonko fana be pie mu City na for number 2 for Abranti and Dame at Edison Morales. Lazio bobo kono musu kome phone mo ebande anopai sa Abranti afano Emerson Premier no ene eye Chelsea phone pen for ebawremu na fe omne Lazio akwadi nkomo se metuanya akwarai abepie mo Chelsea bobo kono mo enso betuanya bora bia koye erema Chelsea bobo kono de musam no ede ejao Jean Fast da Emma Standard Water enanopai se open so anu mene nsuo no numa enkofa hobia mfambra open so a na se onuma enkofa yarwa bia mfambra dia enwa ene Standard Water mpacho start today no we Standard Water baby abewura bia no ubisa wonye bi no ato na bibia so akoye edema ene no store bia abewura bia na so nam dwa so a upen so no ma kase maame o Standard Water oni bia mesiro atwam na aka nyina no na se eyonkoso open dudu atu a fe number na fe nkoma ka wache nyina no oso ni mpanifo endi number no 0547 3343 85 0547 3343 85 ana 024 5666 274 024 5666 274 Standard Water me feel you New Bafana Ba Center Samin Convention dano paise kope New Bafana Ba Mesa na tonafe embo na bibia nkoye enso emfa ema typhoid fever eto ase ede ama na ene yarwa piase ha emani ye candidiasis white na de ade ni na ade eto ase ade ama bia ode no menstrual pains and ase menstrual disorders no ade ebona bia
akoye ede ama sanso na new bafanacha capsules no eno aye mema ne de gonorrhea syphilis ene nyadowa pi enam nyadowa na ebetu ase ede ama wode no low sperm count bo waist pains and say premature ejaculation wodi bo ani ana kunkuro na niama no ahwe aguko pedro bito na embo sanso na bafan mara mesena babonten we malaria duo wodi no headache denida na kompleni tipaye na awadwi code awadwi ko pedro bito na embo na bia enkoye emfa emawatimo dane ne patem bia 200 bia wodi woni tiwa benya bafan fondro bi na watone bia enso akofan ede ama woni pedifoni komo na dinchemu aka cheni na 0240581585 and I say 0553511501 and I bet me a fair 0208233058 ofre a new buffer by Mr. Fompen for one better sooner be a koye at the amount. Yan chef fisem na say MFM GF akachi na no na GF de batu mu se no na say next number be sim no so ye team na pesa wo sign player bia na say my mileage no my time ni say no betimi add assign na player window no na say ebie ye and na say be bie aye Friday 1st of July na fe ya tum 15th of August into we no survey asende no information at ama Premier League na for Division 1 club field ni chema Women's Premier League ni na bibia enso etimi akoye at amaye afe 4 September Champions of Champions so baba so no Kumasi Metema sanoko na afe Sunday ni be wini MTN FA Cup no ida se Beche United and say na class of folk no ni be wini no na se Oshia Aboboku andin de Accra Aboboku andin ade Kumasi Metema sanoko enso our Champions of Champions ni ma eno so eba so 4 September it also sem no yadi eja na afe gudin chem Premier League na se 9 September na afe Premier League no enso etimi ashasia na se enye agudi ori chema na se okenkan days na kana aka 77 days na afe ori chema Premier League no enso etimi ashasia na se eno so enye agudi ewa ha na kopima mko na afe 4 na kana enso fatwa so let's for asamobodu enu ka se de chairman Edma Kodokuruas udoni chema na se kopima GFA osanso Escobemba afe udoni chemu our humans na se U20 nso a oyene no se team manager enso Edmam afe Eastern Regions no oba onere no oyeye RF chairman a ero nso semnyedi eja ochema na se Premier League aka 77 days na fetima chase Ghana no se chase a oda Kodokuruas ni home games ndie omobo ewo Achim Odan Sports Stadium. You you for year no baby any go start here yes baby sir enye say ye de ade aba Achimoda ene ne paso so na ade we yesankobo baby foforo then ever so be ye de kabato kaso sketu cry bebo sketu ye ade ye because Achima ye man say first of all we have people ye impedifa ekukudama ama promises within 3 months am filled no ana ye gasa so ye second plan say ebi obia ka sem na say ade no anko te se ne apena also making sure so be so we have prepared for it. Enti ya prepare for it wey and sama na go visit 3 months in the 77 days the new 3 months 3 months and 90 days in the 77 there na say kwa na eko nanim no afa chairman konso kase ase ne stadium wonom de ewom so ma jatum so honom be si akan ewo na so na bi wonom a eso mo siesie ukopiem pitch ne so grass ne so a ensheda ensuani afa dressing room so no na se ensheda endi musa afa standard ukopiem stance mu so a na se emu ensheda anya densa ina perimeter so mo siesie na fa media stance o munya na we bia so etime koye de mom na sa nyama nyina de mo hwem so mbe hye so within this week ya na bia so etina ko fine na Kodokuru house. But we need to improve the state of infrastructure watch modern sport, to be honest. We need to get the stands, we need to improve the dressing rooms, we need to work on the inner perimeter, we need to ensure the grass is always green, we need to ensure sanitary area correct. We need to have a place we did say about Premier League, a lot of media, remember, I'm going to be access to internet and since you talk around, I'm going to be safe. We need to do a lot of work. Intino, you didn't go paper so, you better implement a free district here. Obiano, Okoto, there. Also, I shall say over Valanda and Wakoto. Intino, you prepare, you to be so, and can pija.
yɛntimi so a anka yɛmpagya na wase yɛntimi so a anka yɛmpagya ntiano ne nsɛm a Chairman Linsford enso na tudwa na abɛka Kotokura ɔmo last 3 games aka na 2 home games ɛwɔ mo ana sɛ 2 away games ɛwɔ mo na papa ne honorable Alexander Kosi akwa ɛboa my supporters efi dan kopie mu ɛwɔ enkan kɔhwɛ saa game no na ebisa Chairman Linsford sende no saa de na nurse honorable Kosi akwa ɛyɛ no mfasodie bai na obenya ɛde afiri mu yempi asedaka siema no honorable Alexander Kosi akwa o make sure say obia obeso kɔ temabia no o manenka aka dipa for crowd behind taxi no mako iti ye de ya football adwuma no supporters ban no majority of the supporters were organized by EMP ono so na ojeya na emu parliament ono so mo a otubi ye dey ode mo aye no if so be ye say na breso od achemo dan ya premier because MPs bebre abesia ko but ono na breso no le for that someone the grow for aye adwuma bedum pepe so a also support na achemo dan ade aye hwehwe fidi sikwa mi kwacha abreso yina no insaka we sema Chairman Linsford the atujado so semino ye de ejao yanto semino so enkopiemu ewo eye MTN na so ni se nyankopon ya doma MTN FA Cup no kwasiada ena se etop fam na wei ena se ni penipa da no ye chairman no enso edi nkoma aka pa fa no wo sonata edi nkoma adefa game between House of Folk ena fe eye boboku a ye fe Beche United enso ehona papa yi ena nsem kaka dia tu ani mo se esi ada tutuye no bibia atona kwemu kama asese kwasiada game no eba so yenkwetie ensema wosenata edetu yanim kakra 110 clubs in Eshase since aka 2 clubs ye Bible grand final no e Kumasi Baba Yara Sports Stadium and Maakye folk any Beche United unable now we ahokeka ni preparation na 2 teams aye ni any brea woman say benya one of the best finals ye hu FA Cup mu ewo Baba Yara on 26th Sunday 26th of June wa we win sa tournament we no benya 180,000 Ghana cedi apart from gate 25% gate income benya nti a very lucrative and attractive tournament and then the most important thing is that you over representing Ghana or CAF Confederation Cup sisi eko bechem sisi ya omuguzo omo ye omo park ni omo sisi omo park si omo ko Africa ana House of Folk gidi so omo so ko Africa nti yenhwe de nyame be and attractions dey there surprise say who dey see last year onji chimkra we ane ensama sa wo senata ere tu yanim na ne papa e fana Haji Gusa enso adi nkomo aka Kim Faisal for amobank road ane sa papa na pere ni se oba bontin bia na se ode nsama emu oden ene se wode ba no se ni players ne de aburo the season omo na bro papa ye share season as na ma koyie afide wa hu de koye na yesodu mu atodwe enti okwakoto quality and good players this season de na mebeka wo mu nsekra na wo mu nimse wo mu ho akemfesel ho wo mu mikura mi wu akemfesel ho na wo mu the way forward I will do my best to get a good players more than them wo nimse wo mu agu wo mu nimase I'm not a coach nipa na wa win the first match second match third match fourth match we win about fifth match we be lose atu asu 12 na wo mu ayade di she know me ma me bra wo mu na wo mu nyem bo wo mu bra enura foundation of Italian womu bo me abaso ensem na womu twiro ye wo citation midanyankupo ase aka womu yes enti ono so ndi obodo bra wie ti ono de ono no se wobobo no mu ono obodo bra na wie enti aka omo no ose supporters enkankan eyezongofo no mutua na mukọ park na fe mukọ bona Kim Faisal enya ntoma pa bi emfra Women abutre omususu ntua park ska especially me nuanu muzongofo they are not paying to come and watch the match sika na edi ye na mebeka no ye bon no akofom esese e pajan e be free menu AHENKAN sports tino na sapepe ena etie Haji Gusa ena se yakwati ni dini na bapiem e second division e ya middle league ni mu a endura Asante region for there ama bomode no awie ema se e ya boboku e fene Asikem ena se ama qualifier okopiem e zone 2 ni mu e division 1 akobo endura omo ne e pro players academy ena e de kobo ni na game ni kwawie no na se 1-1 ena penalties no Asikem e hye enum ena ema se pro players for no enso
so ɛhyɛ 9 enti ɛsɛkem a qualify ɛde kɔ manim na ɔba Eastern Regional say ɛna ɛteɛ 29th ɛna ɛsɛ ɛyɛ games akachi no ɛtɔ fam ukuada ɛba susu biribi ɛtena fie wɔne repɔn ɛde ɛbɔ ni we semi final matches a dɛsɛ ɛtɔ fam ɛna afei Kotoku Rush ɛso bɛtena fie ɛne Port City ɛde ɛbɔ ni a wei ɛyɛ matches ɛsɛ Division 2 medal league no atɔ fam ɛde mu nsɛm no ɛde agyaw yes sɔre so na afei Obuoba Ofori Amanfo the morning show na toa so nanso ɛyɛ ade a third and fourth place ɛwɔ Wafu Zombi tournament na ɛba so ɔwɔ Cape Coast no ɛyɛ ade a ɛno nso ɛba so Ghana ɛne Ivory Coast ɛbɔ and Ray one for date na hyɛ so ɛnɛ another ɛnɛ ɛna ɛba so nti next time watch today was no ehu sɛ ɛnɛ na ɛba so nti ɛyɛ ade a third and fourth place no ɛba so ɛnɛ Ghana ne Ivory Coast ɛbɔ saa game no 3 p.m. na ɛba so ɛna afei final no so Nigeria ɛne Burkina Faso nso de bɛ win time so a 6:30 ɛna ɛba so ɛnɛ na afei games na nso ɛba so na afei de bibia nso aba na wie yɛ ɛwɔ Wafu Zombi ni mu a ɛde nso nsɛm no yɛde ɛda kofi bia na olu bia yɛnkɔ na be yɛkɔ yes nti ya sɔre so na afei captain in the morning Obuoba Ofori Amanfo at the morning show na to us media the Joshua Kwabena Jenim Joseph Aji o tene komrepo pokora fe Roman sete boy ensem no ye de bejao captain in the morning Obuoba Ofori Amanfo at the morning show no eto aso Adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ate e de ba ahenkan 93.3 FM Obiani wa dine watu uswama na ni magwa senti Damira Obiara ni wa dene watu usomana ni magwasio Kaimyo Abraba semeya The free war Asitemu mekoswa The free war Yeah.
29 minutes after 7. Empire by your body actually ready now. No pain no. Ready man in ye a ye my ain. Man in see ye my ain. So no when you wanna more. Yeah. A free me more frosted besin na no ajwa. Me uno what's in ya what you watch your man and him I say. Adum fue. Miss your brother say be ya say yeah the fever. Adum fue. When you wanna more. Free me more frosty messing me patch of friend do feeding at my higher AHENKAN933FM FM. Jumedia you so at the Emma ya to the say Maakye offer me Obuoba Ofori Amanfo. Everywhere. Would you tea hano? Ghana, I just see Obuoba Ofori Amanfo. I had me that AHENKAN933FM. Made you want dance. My friend me be Oba. Man say you know say Ushane China Okane bemu Maninye Emma meda me ba cho sanfa honi biom manin ko na chine sanfa honi biom ko na chikakra Yampa bono no. I'ma pray yampa bono no. Ondi akwa chiri kura dodo. Eho no akakra bi ne mpae kakra bi na hye ho no a. Eho na emede no. Yammo mpae. Nedi wo wa dance yeah. My friend be Oba mama sanina usa ushane china ukana bemu maninye emma meje yes I am friend my friend be Oba emma mistress and medi Okane bemu maninye Emma meda Ghana, I just see Obuoba Ofori Amanfo Emma Ati Ediba AHENKAN933FM. Made you want dance Papa say my friend me be Oba Papa mama sanina usa ushane china ukane bemu maninye Emma meje
Sabidi achira yempon yanko yanimu yamfa eye woda chinti obra kwenti omu afutuo ni emu adesua no yamfa nto aso Okane bemu maninyeye ema meda Arope woda chinti obra kwentu mu afutuo ni mu adesua ye de nam eyetia wa say always reflect on those who have contributed to your success. Always reflect on those who have contributed to your success in life. Oko anim kakra bi a omo aboa wa mo aduru ba bi a waduru no mepacho ya no wakai wo no wadom ase why baby waduru bi a onipa bi a wa contribute onipa bi a wa boa wo am waduru ba bi a waduru no eya na wadana se eya no wa appreciate no manipa nyina nhunu trumpet on that particular person and the contributions manipa nhunu se obi ye bi ma wo a I was here the asida de mano na mani panti ase still aye woni papa wo wi ase ya won crofobia omutimi sport talent na omo adopt sa talent no na fei omo san fa talent ne say yo omo anka san omo dia then they begin to invest in the talent and inti safo no aya no wadom ase na wasire nyankopon hira de ama wo mo Erunti anopai menso me won krofo bi a wo se me appreciate wo mo. The first person our mama akwanya ema me gina enipa nim e wa asori dem. E sha se ye nyame adwuma the first person your friend Apostle Emmanuel Kweku Asare baby bia wo nyankopon hira no eyo no e na o ma me kwan ma me gina ne church members anim se onyankopon adom achede a wode amaye nyankopon frɛ no yemfa nya adwuma enyo ono anka yenim se yegina nipa nim mpokura se ye prichi ye nyame adwuma ye bɔ mpaye eni ti ba bibiara Apostle Emmanuel Kweku Asare ewa no pay mesire nyankopon hira de ama no sese na yensu yetimi gina nipa nimu a eyo no ene ma yen sa akwanya no minima sofo bebre a omene wo namo a for them to give you that opportunity to stand before their members unya and it's baby bia Apostle Emmanuel Kweku Asare ewo nyankopon hira wo ade bia do nsa beka be yen hira in fact ono na o introduce you me de me ma Bible school enti me first Bible school am call I Apostle na introduce me de me ma ono no Bible school o call and o introduce you me de me ma ene e call Sabre Bible school be kwa wo be brem go school for 3 years kusia Bible nkwa for 3 years how could you and then 6 months 3 months almost ma wie enti Apostle Nyankopon hira wo I am reflecting on those who have contributed in a diverse ways amama bedru ba bia madru ene so ba bia wo bi Apostle no yire Nyankopon enhira mo ade bia mo de mo nsa be kan enhira then again or handing me over and me another pastor Prophet Righteous Nana ya enhira frimpon o de wo kire me se de ye bom pae it be deny nice so for 3 hours it be twam empire bonkwa Nyankopon enhira wo Prophet ene we Apostle Righteous Nana ya enhira frimpon baby bia wo Nyankopon enhira wo also so build upon the foundation I present before you
Afei Reverend Stephen Ametepe. Manyane tiese sisi ya wa retire. Christ Apostolic Church International. Sehibekwai area no. Ono nana oye area head. Christ Apostolic Church International CAC. Sehibekwai area. Also for penny say Charlie nyaming sawo so. Memma wo kwan wo CAC ason dem. Charlie, it was so tough and amazing. Yankupon shida Reverend Stephen Ametepe. Maybe be a will be a. I would want to believe so. Cry. They say we call retirement. Into Ojo home. Yamin shida. Reverend Stephen Ametepe. Oh, too much. Money ye. Emma meda. I need to reflect on people who have contributed to your life. I appreciate you. Say. Maybe that's off one penny for say. I don't just say but I'm talking about me Christian life. Apostle say Bible school ni enko ba akopɛ okɔ ba akɔ asan akɔ mienu san akɔ miensa try ni nyina and into yedi ka kɔ Bible school first one Covenant Messengers ye wie ye ne san akɔ second one Liberty hey ye wie ne akɔ third one ɔsɛ usua ɔsɛ minim sɛ nyame frɛ no ɛwɔ hɔ ba sɛ nyankopɔn frɛ wa ɛwɔ sɛ asetena mu nso kɔkɔ gyenteteye kakra ɛne yɛsɛ yɛate yɛbɛkɔ akɔ gyenteteye ɛne yɛkɔ ɛne mu ɔden ate yɛwie afei ɔsɔfo Emmanuel Bofa Osofu Emmanuel Bofa, we a bishop. Now we a bishop. So now Emmanuel Bofa, Bishop Emmanuel Bofa. Also say that's in Yamishra. I feel me bam potemo hanso. Me bam potemo hanamo. Osofu Frank Kwesi in Kansan. You saw the thing, you believe in it, you gave us the opportunity. Nyamishra. Sanso and also Fubidiako. Good Shepherd Believers Church. Yankupon Shiramo. Ma yamfa odachini nsi odachi ntini yamfansi wa hanamo ene me baye be reflecti e wo me de so and me gidi say eno so will give you the opportunity to reflect on people are almost a contribute near o believe in us who the talent in us now my akwenya odi ahenkan okenkan a wi ni si nchen yenye yankopon hira wono so won so enipa bi aboa wo pen enipa bi aboa wo say ne one ne ye fine say one ne nye fine manipa nhunu so wo boa wo manipa nhunu say one ne ye fine ne say one ne nye fine ne manipa nhunu say oboa wo na enipa nti ase say yes ye da so a we nipa bi wo ho no mo bu enipa wa asase we so we still have those people na nkonko basase de bi ye negative ne nko enipa nye enipa ni bi ye nti omo aboa wo omo ye no manipa nhunu say omo wo ho. And we still have those people over there. Ebe encourage you mama ye more. Erade nkan ho. Kwaku apomako. Okobo. Some so won crofo bi sa ho. Oh bebre. Bebre. Ebi nsu ba be di abro. Ebi nsu be di abro. Ebi nsu ba be di abro. We pa. Yes, abro for no so ho. But ene de ye kasa about omo a omo ye ni yie no. Omo eni abro no. Omo asem na yeka abrofo no so wo ho ba sa wo gba obi abrabom na obedi abro a na se nyankopon gusu hire nipa no a e wo se ka bibi kire wo yes se wa abro a wodi ye ni nyina achi ni nyankopon ahira no wa ye ne kese enti eno kire se nya wo abro no na e be kire se wo nipa no obedi ya na so wo ni but ene de ye kasa about omo aboa yen omo aboa yen omo ne yakasa about them nti me papa say waboa pa yete ha no me yetimi ka brofo 2x4 a me papa na odi me ko school
ene ma kote sa brofo no ene yenso so yetumi ebo wura ba bia mpanimfo tumi wura bia me papa da roma na me nhira no pa okay adwen apombo ko de nyame adom ohene na so nyame adom onso wo nipa ni bia wo be appreciate you omo yeah appreciate you omo da ni da nyina tieja sa say appreciation no de e wo ho but who say yen Ghana ha no ade papa ne na yen nya ahoden kan yie ahoden e de kan de bone no enye sa ahoden na de kan de papa enti yati ha se mi di u bone a ahoden a wo de be ka bone na ma di u no e be ye kese a chen se me ye o papa sa nso na won so so di mi bone ahoden a me de be ka bone no e wo soro chen papa a wo be ye me ade internet sa well sana hu ni system na ye but to me no de me hu ni sa de hu ni sa David say obia ne de e wo ho de wo kan nya sem no nya adwunu you those kind of people me no me wo me believe me I believe in say we ya de ma me a me show appreciation to you me nu me enu na wo covenant and as me nu me enu ene wo nkita ho so me wo me we a me show appreciation ena ebia also wo de a osobi ya de a wo fa so ye dey e de danase me believe na ye sonko from ebia wo de no okay enti ni awo kan me ti ase obi ya de ma wo a onya hu dede manipa nte but onipa na oye ma wo ne de o ma ni hu se ni oye ma na so sure that's it de no me de no oh okay okay but me de me so me believe say e was say me manipa nyina te se waye papa sure se ne yetumi so ye dede say we wonye sa na wo say yetumi so ye dede manipa bi aye papa no so nipa to wo nka eno no so wo ho eno no wo ho bra onza ni ye different o say bia asem bia ba and asem na aba no wa be canin public am obia ate se wa hu enti no se de wo be kama obia ate ye no se enso na sa nipa kro na so ya de fofo bi ma wa e wo so ma nipa dom ye de ehunu se wa hu eno no wo ho ene ye wo de woni nipa no ahia na mwanya munkita hudie si wa hu and eno no so no e wo kwan ya we say fast because me I believe in say Nyankopon ohun today na me ka say me say favor ye omumienu ye Nyankopon ani mu adom ene wo nipa ani mu adom obo say wo pem asem anya wo na pem asem e Nyankopon ena ama wo pem asem so me I believe say Nyankopon ma me favor na e reflect wo bibia mu tinu wase ihwe Nyankopon yin ni kane de kan yo de be kan ho it me I believe in that it me say no da bia no what I pray for ni say Nyankopon ma me onu na ni mu adom so that or the me hu do be se wo Obuoba mu but say am wa adom ubetimi anya Nyankopon ni mu adom nipa ni mu adom so ama obregu no I mean believe we sir I was say unya nyame ni mu adom ni nipa ni mu that's it when you have Nyankopon ni mu adom it cover everything but you are not living on earth with Nyankopon wo but ana me jira say Obuoba say opem asem anya wo na opem asem wo nyame na de me wo do ahye wo mu na opem asem so te ade no bitimi tan obi eno so ho na de ho ahotan kwahye ni mu yes eno no de ebia nipa na no by the choice se me tan no yes nim so bitimi wo bi no aso tan no wonye ne hwe wo te so o chiru kura yes wonye ne hwe enti eno no o chire ni gina obi sa se we waye oden ono so beka se wonye me hwe yes but mi chiri no enti se Nyankopon ena de me wo do ba be hye wo mu a ebe den se wo be do me adenti na obi kwa so anano na wo ka asem bi wa ha se obi wo no ma ono a be bom pa ya ma o enipa so masiri ade onim yo o yamani nyo yamani ya na bia onye ya the same person na no yes why so Nyankopon na mfa ne ho do anto wo akoma so a wo no nipa yes you can't until we have to play for God favor Nyankopon the favor ne ma wa ono a de wo ho do kwa ko hye wo bi mu na nipa na bedo so we don't me I don't believe in say nipa ni madom do me mo mpa yen say Nyankopon sa me de so onu Nyankopon ma me ono na ni madom because on nya do na ni madom ne ma me a ma wie no yes oh okay
Okay. And also wo hono but obi nso so ehodi a different opinion say sure I will say wunya nyame ani mu adom sure. na wunya nipa ni mu adom because say wanya nyame ni nipa ni mu adom a obi won mo Nyankopon be ka che say ye kwa sorry Nyankopon tumi wote ne obi a wosem na me nka say enka ni mfiri ba bia the spirit of God ne wo kasa me think say me nkoba afori but why aso de no te ho that here it yes wobetumi nyame ni ani mu adom but nipa de na meka ho a ubiregu ba se enu ni se no na se nipa no no onye na adwene because the moment has any say bebre tio ba Nyankopon dey control wiase na me think ka say me fa sika ne nko on se nti se wan fa nko a obenya so asotwen na me kan say unya nyame ani mu adom no a aka nipa nso de enti no nya wo adom wo ani mu adom Nyankopon ka kire wo se koye wo se wonye na me pen as ho na de ne ho asem de be hye omu ma wo pen asem oboye spiritual matter me ti wase pa se wanhu Nyankopon no na ka kire wo se kobo afode wo se won kobo enti ba se Bible no se Nyankopon enye bibia wa bra ode be kwati na difo enti meaning ohia enipa nso so a part of enipa enti Nyankopon na be fa wo so aye de tin no ya me na be fa wo so nya wo pe o enye nipa pe o se nipa pe se me no obo ana me no kusi da untimi enti se okinka Bible no a Esther Queen Esther Bible se onya Nyankopon anim adom esan binya ohene no anim adom so that say ohia mienu no obetimi tie o obu ono mo a Nyankopon de ato ne koma so se omoa wo tie o obu ono mo Nyankopon de ato ne koma so se wo e wo se me boa wo but se wa nya nipa ni mu adom na nka ho a oba ne nam ho ne nam na se obi betimi ni obi aye adwuma for so long na promotion kra ye promote ni bi yes na ne salary kra ye increase no ene wono ni nkitan wudie ni Nyankopon nkitan wudie no there is a problem. There's no way Nyankopon de wo beto obi akoma so Nyankopon se wo bofo ni wo meboa wo baby o hye bia no obi won no se wo hia ne da but me pe wa asem for example wenya nyame ani mu adom ama reflect yakọ nipa nso anim yes enti sa nipa no unya hwema no unhia ne da unnim no da but ote wonka awase obo me pe wasem me hu wuda obo obitimi krampo ebi wonum a otimi sorte what in certain things but ebi kra meeting ne da eye hwan eye Nyankopon ena de wo do akohye ne mu entemfa won ne se nipa no won ne ben na se won ne men if se Nyankopon wo Nyankopon ni madu Nyankopon esi nipa we wo moawa baby o hye bia no obe locate you. So me that is me believing. Okay. And you say be nipa no obe wona no, I don't believe that. Oh, I see. Kwaku nkomo we dia wo wani nye ho. Ya say wani nye. And is an American. For example, see your papa. Ye mu bebre ni animu no. Eye den na ohun ye. Me hu ni say eye niam me die me sa na me hu no. Say niam mienu. Eye one. Nyame animu adom. Ene nipa animu adom. Ene kabo mu ene ma akonya ne baaye hwe ye tieu enipa ni madum okay mama say ye nipa bebre anante obu ono mo one na mo a otimi ka say metin ka say me moa wo ba me de me yimani yes minim say why experience bi da ena me hu ni say ne say nipa no na nyanyame na kasa kire no ana nya na adwen how so be ka say metin ka say me moa but me de me yimani wo hopa no then ono no nya oboafo that person is not your helper. If so your boyfriend nko adia you have to respond na unim helpers are yeshia wo mo they are not your helper. They are not. If they are your helper they are not your helper because we have some people one jane da unim ni da but otimi boawo obi won ma some omo nya oboafo no oyo boafo de no wa mo okay say o think as me think as e we say me boaba me mo onya me boafo onya me boafo ndi wani nto no so enti ya fa na akoye ho akwanchere we betwa kuro adwen so ni opinion on nyame animu adom ni Nyankopon nipa animu adom no eno no ono de ne de ne se unyanye Nyankopon de no asa me nso me se da bi
wonya nyankopɔn de no ensan ɛwɔ sɛ wo sɛ nya nipa ni mu adom ɛde ka ho nti wotie yɛn na nso so nti nipa ni mu adom no bɛ da nya ɛne yɛ da ne yɛnya nipa ni mu adom no ɛyɛ nyankopɔn na ɛyɛ saa deɛ no nyinaa yo tie me I believe in nia o kan but me nso me san believe say enko extra mile me believe say yes nyankopɔn ka say we mama na aboa wo a ɛwɔ sɛ nka ɛbɛm saa na ka tie o but ɛdeɛ nti na ɛdiifoɔ etimi hyɛ nkɔm sɛ mahu sɛ wobetu kwan but hu a wohu sɛ wobetu kwan no wasan hu a negative thing sɛ nyankopɔn na ɛbɔ yɛn enti nyankopɔn so obehyira wo a ɛdeɛ nti na wɔsɛ bronsam timi sɔre so ɔma nyankopɔn hyira mɛm enti that one no na mekyerɛ wo sɛ ɛyɛ wo nkita wo di a wo ne na nyankopɔn wɔ apam a ne nyankopɔn wɔ if sɛ woyɛ nyankopɔn hyɛyɛ deɛ ɔpɛ no woyɛ sutie de mana ɛwɔ sɛ ɛba ɛnu nya sɛ ntina mu sɛ nipa nim adom bɛ de nya enti afei o te aseɛ meba o o te aseɛ sɛ impo sɛ nyame bɛhyira wo no wo nipa nso w'adwuma ɛwɔ sɛ ɔyɛ yes ɛno yes then it comes down to masɛm a meka no ɛdeɛ no no nyɛ nipa nim adom na wɔhwehwɛ ɛnyɛ nipa nim adom sɛ nea meka no tie o I'm not talking about nipa nim adom sɛ ɛhwehwɛ ni mu o no me meka the favor of God a wobɛnya before men so what I say ɛwɔ sɛ wotumi nya nipa nim adom a obi ɛde ne sika ɛboa wo kora no a ɛwɔ sɛ wɔte ya wɔ ne mu so what I say ɛwɔ sɛ wotumi nya nipa nim adom a ɔma wakwanya a ɛnyɛ ne ya so ɔde akwanya de ma wo yɛdwuma yɛ ayɛyɛ yi obu ɔno mo a obie microphone ama obi ɔne ne yɛ adwuma kwampo a na ɛne ya you know why because onyanya nipa nim adom n'anim so what I say but Queen Esther and I'm using as example onyanyame ni mu adom esa benya ohene no ani mu adom so for that ansana ne nyankopon aka fa no ho no eba mu ti nyankopon na de Esther no ho ekoto papa na koma so dabi nyankopon betimi aka se obeye nhira but wanya ho adwuma wo bewu wabra wo nya nhira that is what I me pese mi hu no adwuma ne de hene for when he say o pese wo nya nipa ni adom a what of things was shade Jacob Jacob ye say okoware safo oba dabi ene de kwaku say enkomone yankomra oba Jacob eye say okoware no yes san no ubisa de ntia this o chire good adom a eye nyame ani mu adom a eto ne so ewo ne maame ye funu mu no na onyanya nipa de enti sɛ wonyanya enipa ni mu adom coupled with nyankopɔn de no a ubiregu enu na wobetimi aka sɛ na papa yiso ni timo de yo hwɛ me ne na yɛ adwuma 10 years nie me salary kra wontum makatu akra wontum me offer ne saying incentives ne nyema bi yɛ wɔ sɛ minya no onfa mame nti obo enu na meka ne say enti you have to pray for the favor of God and then the favor before men na aka bom na fi left you afei ɔte ase say no ohia the favor before ne wofa no ɔbɔ ho mpaye ɛma the favor of the favor before men ɛba ye no afei ɔba na ɔpɛ no onya no well ɔba no ɔpɛ no onya no enti yes wobetimi anya nyame ani mu adom but we anya nipa nso de anka ho obebregu because me dem nim say ye bɔ mpaye a yesi awurade ba bi eboafo wɔ ne yini mayen sisa na ye ka no but ye go say nyankopɔn mame wani mu adom ne mame nipa nso ani mu adom sa na ye bɔ no me de sa me bɔ me mpaye oh okay okay sa me bɔ no well enti sa wo be ye course 90 work wobetimi anya nyame ani mu adom but we nya favor before men a obebregu ɛno na yitimi ka sɛ na boy obɔbɔ pa wo ɛne wanya boafo bia why the man bɔ no nyankopɔn na de adom akyere de man na ɔde bɔ saa no ye ko school yi ne ye won krofo bibro mo bɔ pa but o man ko ba bia adentia so me ɛna me sɛ bɔ ne ye adom akyere de nyame na de man no aden nka wan fa nyie nti ɛno ne ye adom akyere no we are talking about favor o ɛno ne ye nyankopɔn na wasi wayi boafo ne man
di Nyankopon afa boafo na ma obey ni den wotimi ko for say ni pass be chechena aboa me enti enkofo bibiri anye yie no Nyankopon na amfa boafo ama wo ebia na nya Nyankopon the talent ni ma omu do but ebia nya kwan nyame hihye mu no ekwan ya woso omfa so di yie no se what you say ebia wo talent no but Nyankopon ni hihye mu no Nyankopon na control you so do woman na on na control enti ebia no ma bi wo no ma ohun se ade we onim ye pa but nya na bia ade be ye Yankofo bebri ade bi wo no ma omunim ye but nya na ma o ma ye ebi wo so anyame de mana enam se enum na wase odi ye nti wosan ma ne boafo ne de ka ho Nze Nyankopon kro yen hwehwe ni mu onya hwehwe ni mu say because me ntia se me classmate bi ye fe no Steven Mafo bo forget about it but ene uhunu no na o kan bo asem kra o mpese wo beti ebia ono wanye nipa ni mu adoma ma ya amoa no enti enna mpese mi hu say eno ma be ni no ma be na betima ni nyina ne yempa bo kro ya meboa so benya nipa ni ma adom ni nyina yempa bo kro ya so enti ni nyina mu no na mebisa say ebia na ne nkita wudie no with God no ensipi meba o unim bo ne bo wa bompaye ama ntise o bompaye pa ko training ko training su coach ka say ye we wonye mo instruction on this one so be ende je enye ye hwe dia wo kan o bompaye pa so ye man instructions on this so okọ camp sisi ya okọ players ne camp sisi ya ye wo player bi won wa tena bench ya mane mobi edentia onimu bo enko for complain say na ade ya da na boy woman tena bench sa onimu onya nya nipa ni mu adom wonya na ni mu adom a me de me hu say nyame no wa boy abawi hwe se na wa ma ya nneoma bi endi so mfa ni pantena ni oso wo ye nyame me ye nyame ko so boy say ne se so enti dem de ba yo na say dem de nyame pepepe ti se me 2 year automatic manya nyame ani mu adom so one thing about nyame ani mu adom ni nipa ni mu adom ne say se wonya nyame ani mu adom na wonya nipa ni mu adom a sabe wudi nsem hu kura wutimi yeye yes the American yankrofo adwumu bebre hwe yetimi ka se me sa de football na ye mfato yetimi ka se na boy wani mu bo e de enti na de bia na ya select no de bia omo betena aka nkrofo ni mu bo enso de bia omo na de omo ba e bia na ho brase won ti ase yes wonya nyame ani mu adom wonya nyame ani mu adom a enipa ntimi nte nema bi ase enti wo hia nyame ene nipa ni mu adom sa nema mienu enti de na kusi kan si wa hu sa de kusi kan bia na ye na ho brase ene na ho fama eno nje so wonya nipa ni mu adom sa on yes ya ho brase wo som oze because for yankasi adwuma ye obi won matimu no nipa we de se adwuma metima aya achen no but adentina wakonya that big platform bia na ho brase se wonhu eno na de na ko tinya nipa ni madumo tola asemu ameke obre ne ho asepa o tola eni on tekere no maye na financial we so etisen ena make se ni nyina boils down to favor obre no wase bia no na ho blase na obre no obre no wase woni pa nim but in oni Nyankopon mu no eno no connect ye I see so I was say eno so timi connect we biblical we spiritual debate we spiritual debate nti asofo mo me ntem nka mostly am empese me ha nyame bebro edi de ya hala bro me empese me ha nyame bebro because nyame no abo ese ne sesu enti no ka se odo nsaka we ani nkosu odo aka mani nkosu so hwan enti ututu nya bad automatic ututu nyame bad because abo ese ne sesu tu sumunua ye mfo nua wadwembo ne nhyɛ otrim entwitwa nua nanti ye ne papa bi wakoma mma no oni ne ye adwuma man o ye sa nua wo ya den na se o sa kwa ha Nyankopon ko bompa eguru so de bia kasi de ya na oh yes also fukusi also for nia wo kan ye ti wase but ye kan no ye different favor one seven na mo kan se ni na kan
de kan ye ina ga be ba eti asofo ba we betumi ayo mu betumi ayo debate be samawes na munya no yi asofo na muti asofo mpanifo na muti ye no meme say bible mpempe uhia uhia bible mpempe mu meme say uhia nyankopon eni enipa enim adom adwen so se unyanya nyame anim adom asa nyankopon na be connect ama nipa adol menso me se da bi nyankopon betumi akan niam papa fa ho okinka bible na osibi ni adwen ko amadwen fa mo ho enye musu adwen enye bone adwen enye enso nkrofo ewu ohia mu de bia and meaning they are not doing the will of God. It is never true. Okay. It is never true. You won nkrofo a omo esum nyame pa but omo bre no ho ase. Oh, me see I know people omo try ebi mu try more than asofo. Unse nyame som de sana make no obi bia no we make say oh you perfect. Yeah, you try. You try say you be perfect. But ye nyina ye sum nyame o. But who hunu obi otimi ka say we die wadi kan. Me nim say mahunu bi da. Who tumi hunu obi onyame sum ni mu. No ka say ewo mu say me sum e bo me ho modern but we modern bo no e we animu. But I didn't know obre. Nyame sum ya de esua. Yesua. Cause I know obi tunyum bi o say one sum nyame ye o say one hu nyame sum a. Won tene de. Anyum no ye anyum no bibisa. Yesua nyame ade bia wo wiase bia yesua. Enti asofo na mutie en ye debate ni nyina no. Meme se wo hia nyame ene nipa ni mu adom. E na menwie nso se eye nyenye nyankopɔ de no asa. Asofo mo so mo sesen. Eye 05 eye 0594841044. Mahu message bi wa ha na mo kusi uti ya yi anopa yi. Oh, tale. Kan na tevondie. Hey, yabi. Yabi kan ma tevondie. Yabi. O say, me pa cha o. Ka kire kusi. Se kusi se onu nua ntena yie, yo nua yie dia. Ka kire kusi na anopa ya. On send 1000 Ghana cedis mfama me. Na me ho kire me. 1000 Ghana cedis. Kwabena Steven. Kwabena Steven say uhia. Ano say what demand bibia me ni bia na. Me ni bia me obia me de be ma. Tianu say na wabisa say no. No kan kure wo ma kire no but obi nya ne sa. Matemese ne ama. Kan de tiem kire no. Obi tumi ka say. Mi misa no hwe kwa no de ama me. No de ama me. Yes, eno so ho. E ya adum nyame no. Se wonya nyame ni nipa ni mu adum a ho. Wo receive niema bi a one kasa kra ultimate tena se ka say Deni but when nyame ni nipa ni mu adom I believe in nyame ni mu adom ni ahobrase no nyame ni mu adom no anu asa menti nipa ni mu adom na so anase because say nyame peso e bibi ma otumi fa mfa dua so otumi fa bosia so e nipa to di fa so keke messenger obi blessing timi be di obi ho no wote so Entiano no obede na won saka. You pray. Oh yes, so it means na go pon na we invite no. It's still na go pon madam na we. But me pesa what here say God will never descend from his throne so will be siraw. Eno ho. Through human beings. Yes. Enti obeba mpa say urade me hia wo wani madom me say hia enipa enso ni mu adom. Na se ono na de be fa ni pa so wunya ni ni madum na so fa no so we amenya adwan ba so messengers kakeu as a delivery service a spiritual thing you say spiritual thing spiritual thing ya ka say ya twimu a nyampon ye enti asofo na mo get ready ya no mo kwan na mo so ma Fred adwenkyere ne de aba omumlem mo fa de mo kata ne ma yen nyame ni madum ni pa ni madum anapa na otwabo prominent nkono adishma ma mamachi ma kwaba de ba yenkan 93.3 FM so de bonka tawdo badwa so na yatena se anope e de bro ye na poso headlines the custodian de bokrata na me de e hyasie de bokrata de ato minsanifa esruto krum top right corner tire apempemu ni se NPP national pools na se NPP amonyoko na ba won ba beto eyi akendifo no ehun sem no de aba na o che se
wɔn yɛ ɔmo ntotoyɛ yɛ ɔmo yiyi ano bisabisa nsɛm vɛtini deɛ ɛkɛ kan wie no wɔn agye nipa maako aduanan so 47 atum sɛ wɔn kɔ pre di brɛ maako do 10 positions ɛho nsɛm krataa di aba ɛne mfoni ahodoɔ bi ɔde abata ho saa nso ɛna krataa koro yɛ asan abo amaneɛ ɛkyɛ mu a Muntaka Isaac Esiama Sobe yɛsɛ wɔn akɔdi nhyiamu bi a ɛnya asɛm ketewa Soba Isaac Esiama Soba ɛne Muntaka Azanwaze Dabi ai Muntaka wa Azanwaze ai Isaac Esiama ne yayi o mi minister ai mi MP Honorable Isaac Kwame Esiama former youth and sports minister ya on Soba nka ne di no Soba na Soba ne fie different ọmọ fa command ho no bi ose asɛm ni nyina ne sɛ Muntaka ɛne Isaac Esiama ọmọ di bomu but asa yɛsiesie ama sisi ade asomdwe aba ọmọ ntem nti Isaac Esiama woni Soba Isaac Kwame Esiama papa we kwaku no na Isaac Esiama on na the custodian na boss amanewe nti wo mu chema mu ntem afefe otumi so mo sere wo mu na anwe mo se kama wo mu winwi Ghana back Pan African vaccine project na say Pan African COVID-19 vaccine wo dwumadie bi ba so a Ghana yenso de ho akwa jima ye tai akire gidigidi the custodian and the nsem we ebai na Ghanaian publisher da wakata no na mede to aso de ama mo adehimama na o kire mu se His Excellency na Nadu Dankwa Akufo Sam no kasa de won nam Uganda ho na agya omode aso boro fam ho se aso no okon sa wode pickers ni bi koyu enti ase wonom so aso mba behwe ama COVID-19 do no yetimi aye bie no omode aso akobọ fam na eno na Nadu Dankwa Akufo do edi tu dwe kire mu se wasere se Ghana yeso ya krado pa se project no ye behwe ne aboa amna etimi akonkan ti ho asem wode aba ana sanzo so ana Muntaka ne Esiama so ntokwasem no so wode ho asem asade aba wode bokata yi enso emu na pai kura mla shebe je fiminte so wakasada o Isaac Esiama wakasada oraso ye MP ono na we win ye last 4 years we win over 10,000 la 4 years ya 2020 ya 2 ya no winning over say 2,000 from 10,000 drop it by 2,000 me send him come say next 4 years ojina biem obe lusu yes me na meka ona boys de Kwame Esiama ojina biem obe lusu nyabotre pass holder around omo mano se me maka na me 2024 kra na was 2020 kra na was komu yi no 2020 na was omu yi no obe wini nyabotre mano when you 10,000 na tiaba 2,000 also be wini say ye wo political dynamics okay na say party ti aban mu enche na ne ho aye hi enti o hwe 2016 na NDC for ho aye hi so that here enti no you don't even need a suit no that so to show na NDC for ho na aye hi o not so kofo na be man sa so no ntu ni biem da bi o hwe o say o party ho ye hi a ebitime so won by extension account na 2020 nje so na ne ho aye hi na 2021 ho ni esi wo parliament 2020 dey say Akufo Addo pe ni wini ye o de enti ameka sa ne say papa si wanya mi kuro mu kwan na wanya school na abubuo na o ma se da to paint akopeti ze school dan no etiapo no am de bibiri krofo ani so no na afeso ayalesa bia wo besi na aka nwura mu no obeka blocks go so de besi teachers quarters ahono sa da ne anwea se papa na nya sa no ma na me hye no komo be lusu lusu ana afia be ya MPC be lusu pa o de hye o de fa sa da ho e bi omu lusu me se fa sa da ho de adwen kan tina me so me ka sa no sa no ma sa de ke bi ko be lusu asin no nya me de because some person aso won no o lusu lesson o da na so 2020 o lusu ye na we de be ko in general o lusu no o san MP o lusu what that electoral area no olusu election order olusu ya na fabro so nyabotrema no
yo honorable me my message MC fufre dada wokoi honorable Dako ono kra de oye mechire ni wo secondary school me my message mumi anu nyina na SIDC no ye yi na free so do oba this year Isaac on so the Isaac sa ono so mama message nyama mama ono so message sa ye be honorable utimi twa I blocks go ama blocks no sa hono dane anua e de atimodini abotre obeye ona boze kwa mi ese ma mo record am fa ma de say me adwempa ni kofi mensa say say me kuro mu kwa no wanya na school da na aprotetia say na wakọ penti say da di bibi krofo di so na check compound wakọ ya oberu 2024 na say aduane be wanya di em ya adanjira mo ya sa nya abotre ma ana no mi kom kro say mi tacho na tia na woka Isaac esia ma obewini don't worry obewini obeye me say for say da ho obeye ni nyina boy de ni akire di na pesa wode o boss o banti no wano da me boss ko ni sa pesu anu so me ba bia me free pa na nya hono wo nya hono wo me ka sa o pesa wode dabi ya ko nya ya adwene owusu aduo mi won dabi John duodu okay ya nya ya adwen ba eye me ya okay abotre me ya na anu mi ko mi kuro moto na masi na mi pia moto moto atim moto ka kwayo anya fom kwan adai bone ben ni bae abotre obeye nkaka so sintra minister ya ji free wuzem no pa ya se be yo mpesu asu adwuma se onima na do da kwa gufa sa na o ka kire wo se be yo mpesu asu adwuma nya abotre ma Chief Isaac why ya minya sukura mesu da bi ensu mo bia nko yani mu minwe ya na osofo we kwa yansam so wonu so mfonyi da ha onabo Dr. Koto Afriye ana fertilizer suppliers for na da ne kai ona msi yentua ya ka o yentua ka ba ntua ka die ne ebedie ozo zale a wo se enuane wo ho yene ya fertilizer ne afa mo ebege no ya ne kura ebebusu ogana ha ti wonu so ani abre o da oboka tem mo daika fertilizer suppliers for no omo so daika wa ha na ankane Ghana man panyini Owura John Ajokum Kofo de ewuo nufonyi da ha atwomade hye konkoro pa so no na wo kire mu se wono won kan kire obia se wota obia chi mo pe franka tu mo pe se mutu franka de ma MPP amanyoko no on declare support ma obia opama chew ono de papa no ba omi oni na kosia wodwumade bi ase na adanso na ye jafo da na jafo da na obaba wo nchen na obesra wa ensem de ni nhira nsem na akagu ni so na okagu ni so eno nche se wa endorse to no endorse wo bia te ho asem enso so e wa hanom niase UK so omo regulator ba abi enso so afine Ghana International Bank eno omo edisika bote eno we ya pounds wo hu pounds ni euro na ya na bibi mani so omo symbols no de we ya pounds ana euro de ahia euro na da honi 5 million euros euro okay me omo symbols na bibi mani so enti eno so wasem eda ha no mo we ani nsem ni bia ka ho na Ghanaian publisher ede baye Republic Press de obokrata dodo na abrobro so na fufura bepiem nie Speaker of Parliament infoni da say ana say enene na nsa pepe na osofo hwe sikasem so owura kenufurata ede akonta fa Ghana COVID-19 unity sika enyan ene de dwuma fiti afimpinu ne aduonu besi afimpinu ne aduonu ba ko 2020 to 2021 ho akonta betu dwa na odo betu dwa no amafo bebe na kaza se da bia akonta na enkoye kra ewia mo tum se suma hyepa na mo de akohye ede akonta we yaba na se de no masi ko figures mo de mama no ebo abira ne de na na do de betu dwa mrebi we na osuma speaker se wo ma hye eginetu kwa wo mhwe sikasem ene apomden sam so Ghana mna hye bidefie se wo mo nhwe na omo so enfo mama ne matudwa wo mo nya nhwemu fama ne matudwa ewo October bosumenimu ehonsem na Republic Press de obokrata no ediaba na de obokrata me de atwas ye New Weekend Crusading Guide na New Weekend Crusading Guide obokrata ne kire mu se emna se bejane ogem de ma de shamo Northtown abato mpesua so eno ayo no nyamfo kurijeto ablakwa ene azisi ade na so ye hio wone eye owura wono eye aban lawyer panyini
na wasan so hwema atenten ne dwuma die kwaso ɛyɛ owura gɔfɛ dame ɔmo de ɔmo nsam na yɛ ho ha ɛnse ɛyɛ okruja to abla kwa no ɔkyerɛ sɛ national cathedral no ɛm sɛ owura gɔfɛ dame ho bumbom mu ɛna gɔfɛ dame ka kyerɛ sɛ krate sɛ wɔfo afro so anyame so sɛ kraman wani nsu ade a ɔde ano akɔbɔrga na wobɛto doe wate wɔmfo asɛm ma me so nam de ɔde ba me so pɛ wɔn sɛ mimini mmram de ɔbɛfa mmra kwan no so te ho asɛm ɛnso so ɛda da ɔbɔ krata yi ɛnso emu na sanso no ɔkyɛ mu sɛ ɛyɛ asɛm na na da kwa gufa ne atwetwe bro ne anintini wɔn ma di akyɛmu a papa ba ko yi de ɔwapa wakyɛ mu nyinaa Rwanda for president no Paul Kagame wawa no onna jo mu din kicha won kakra na we ayese no na pese mo kasa gisaja wo kuntunu ma fom kakra o se wo pese o kan bi amama kai MP a wo fi mu Yankopon fa ne kransie Chirematin Emmanuel Chirematin ayawa so West Wugon MP no who say ono no wa and it is all person ne kasa no aboni mu ase na ordinance to abati se ne be ya na wo kan obetimi atie ne yie ati omudi nkomo wa ha na ni nyina mu no ene se isi abibi man ye ne afo ye nwadwe si ye behwe ne nduro no yetimi anya bi na covid kura se ko there be almost a sama ni muso more than 1,000 cases na na se GHS minimum po ubeni unim sai se omo se asan ba minim ba bi akoteta na asan ba bi mu no se o mama ye ja protocols no na minim ono omutufo no health advisor no oni ho se o munyina ni abre o omo ya abre o de ho omo nyina ni abre a omo guso aya hwehwehwe mu ahwe ba bi adekodi ni free asan ba bum saa no na adie obo yesi microphone me nsa ka ena ebejai mekasa obi ante na ewoma yesi kofi afede obetimi de nsa aka na me de nsa koka na jai a eyede ade ze me nsa na me de kana na enye iti eno no na afutu o me de man na ankoyi afutu me ma iti ewurade Nyankopon enti ede no muhunu ya o mka te se no smas ye nyai ade kro bo ye nye dadawo etu de keja akra ma ne konkon ho aya nke konkon ho saa fine preko pe usie nyai Ghana I'm friend saying medical association for almost say yes ni o mampani kan no kan but omo members ne dey still anu mu use say ye mu bi na still like that so use you know asema okay ye mu bi ne da so ye but eduru ba bi no ukọ ba bi na ade yi bo wano a ase wonko a na wo de covid ne besra wo na ama wo ho ayi hu na ma ye nyina ye jaaye enti so mo sa san ba mo me san ko back we anya kasa tintin bia mo me san ko back na yen ko fire nose mask ukura ba bi a mo mfa ayi nsuo ni si woni fa horo ye nsa ne sa ne ma ye nsan na omrantem ka o ma ne magin nsemu nwia nsa na ya sa ba ye se ho ba ya ho popo nsem bia anti follow Ghanaians na mo san ape na se ba bia du de sa beba okay sisi ase ya se ayi monkey pox no sa ba frem Ebola so ba eno so ye be monkey pox no so ho fellow Ghanaians na sisi o ma ya se bu nkonta monkey pox no ma ya se bu nkonta sisi o ma se 18 cases o se 18 cases na Germany o se 18 cases an update about monkey pox go on. I came into your house this evening and I gave you attention. We have 18 cases in monkeypox. So when you are traveling, don't use your body to treat somebody. Because monkeypox is a body contact disease. I'm faka free and you see and this is just the advantage unless for lockdown near the mama ya lolo ni for coca ko djuma bada sisi an crowd ye the nose mask beba sanitizer ho unta kura sim first nkura sim mutimu ntem we kura de one we are isa mutimu ntem beba ko tie because we monkey pox we na no de nchen ba ko no
Mogi boss no. Ya semo. Nyankopon ni me die wo mu. Okay. Edro be ye free mo hu. Sa. Ya ti. Na ya see State House and for so complain na afiase a de bungalows ahodo so e de emma Ghana Immigration Service for te ho asem so ode aba e de obokata yi mu we new weekend crusading guide. Pen ultimate paper last but one. Daily guide de obokata ne fiada anopa yi. Daily guide bo amane so kokeje a wo manyina mahode mu yusu isi gifo kotwam. Sanso ana krate bo amane se court abo NDC memu boys bi kwabo wo mo ka 10 million Ghana cedis. Ehun sem krate dia be no ne nsama eya afoforo ewum dia ka no ya brobro so dada. Pen ultimate paper. Observer there obokata na me hwemu because I think say nsem ne dey kan dia badada o. Weekend me no an the buy. Repetition doors. So Ghana observer. Obi ade dey banja ba na. There be we dey. Any dey see. Ma wo so dada. Any na ye dey see said yi kan no. Na okinkan Esther chapter 2 the verse 15 to 17. Or say now when the turn of Esther, the daughter of Abihail, the uncle of Mordecai, who has taken her for his daughter, was come to go in unto the king, she required nothing but what Haggai, the king's chamberlain, the keeper of the women, appointed. And Esther obtained favor. And Esther obtained favor in the sight of all them that looked upon her. In the verse 16, so Esther was taken unto King Ahasuerus into his house royal in the 10th month, which is the month of Tebet, and blah 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 blah. So Esther obtained favor before them. Obia ohunu no. Onya omwenim adom. Who gave it to him? Nyankopon. Yes. Say Nyankopon na mo e man nya wo mo anim adom. Say ti Nyankopon man na nya wo mo anim adom a say ko nya. Oh, okay. Ana onso de no. Okay, ma me nas de ye ntoa so. Oh, that's it. But ma me zanka biem because Kumasi say ka radio we won ma ka mikrum kwa kiyaye. Ma me zanka biem. Edio, we don't want my guata. We don't want my guata. We are why? We are the guess. We want to was the Kesiama. On the was the Kesiama. Achuma Asaman Abesia electoral area. Abakumedi kan ho ana. Dabi. Ɛhɔ no abua kwa hɔ ne nka no. Abua kwa hɔ ne nka no. Ɛhɔ no mu ne ya Besua mo lai hɔ. Besua electoral area Achuma Asaman ne Besua so. Hwɛ suku America ho asɛm yi no. Ati se ayi enkronto a ehyehyɛ enkrase ni nyina ɛwɔ no be school enkronkro be se numo se na be school ho na watima ma school dan yi enwi agusu nyina pro na ɛdan no kora klaki me so wiam the pictures be send o na mo sada ko to paint mo boa pa ko to paint abe paint school nanim se azumi se school no etiapo inti meje di se eno no nye the work of Honorable Isaac Esiama. Mo first one na assembly member bi owo ho na wo senka wo hwe ne ye. Oh, no credit because me ntwa wanu o komi kuro mu a. Kwawu jamase. Jamase kuro ni mu ankasa no. Na aban NDC time. Aban eyi sika ba yeti o. Aban eto de bia na assembly members no hwan no ka ho bi o. Bra ye bre nyina fa firi wo mo. Abaya chro di aba se yensi foforo o se yemu na yensi foforo o de baaye no na assembly member no ote so sabre na unfortunately as assembly member no so san ye me nana assembly member no ote so sabre no mo ye renovation eni se we si foforo kra sabrofo na yepe na bi ena mo ye renovation ena baby ebu no mkokoto blocks yi ena mo de hyehye ena mo ye ne gam penti ye nti se wo ba ya nkyerechire mu ankyere wa obeka se eye mo no mo obo media ne ntesa so emre mu no efiri esoro ho no yesu mu nsi ne foforo
ɔma emu nsini foforo yɛyɛ me ya ɔma bɛyɛ renovation ɛna ɔma gye akodie ka henkan okumase a kene nkrofo bɛten nsɛm because kema bie siki dia wo kan headmaster na osku mu ɔno kora ka ho wɔ preposition wɔ MPP mu gidigidi wo yɛ nsɛm twɛn na kɔ school ma so kɔ pe school mu ɔno mo nsɛm a ɔse ɔmɔ bia nkasa wɔ school mu hɔ headmaster nti ɔse ne haw ne sɛn so se the party na wabɛm yɛ ne party na wabɛm nti ne haw ne sɛn nti ɔma wo grante obi interview ɔma wo bia nkasa wɔ ɔma ne nkɔ social media nti ɛdan ni mu nkura no that is the headmaster ne person waka kyerɛ yɛn fine fa no to nkyɛn MP wɔbɛtwa block sɛ wɔbɛsi teachers quarters utwa 2015 asad now obo metimi asɔn sad wakɔ kyerɛ sɛ a blocks ni adane anwea sɛ gu hɔ anya tirimɔden hɔ na deda dae wɔn na bɛka kyerɛ sɛ COVID-19 no bonus mass aso mo hɔ na dada no nti ɔda bo so hɔ na dada no ɛno so but ɛna meka sɛ constituency deɛ ɛso nti until sɛ wobɛ draw the attention of MP akɔ nneɛma bi so no MP no onhu ne ɛkɔ so wɔ constituency ni nyina mu ɛne ti ne yakyeche mu ayɛ assembly members wɔ hɔ assembly member wɔ sɛ ɔde report kɔ enti nka wei mu assembly member na wɔ sɛ nka ɔkɔ ɔno abo wobɛtwa block so wobɛsi wei how far and onim sa assembly member na wɔ hɔ no mu no no kwase me wom ni sɛ all play assembly member no na that time NDC na power ti no di NDC DC na chi so you see where the problem is so what can pain so ɔkɔ assembly ɔkɔ sire bibia ɔmo si wɔ no no di NDC achi to ɔmo mfa man because ɔkɔ yɛ pɛ ɛbɛyɛ sɛ wɔbɛgye animunyam ma NDC that is and a signal me say NDC time 2015 ɔmo si chip compound so asad now aka nwuram ɔmo nyɛ because they know some of them say akɔka yɛbɛka sɛ even DC na no ɔwɔ so no a wɔkɔ no ɔnabo daako ɔconfirm ma yɛ so ɔde ne sɛ akɔka no ɔyɛ a ɔsɔre so ɛbɛbusa ne sɛ na ɔno no ba ne dia ɔyɛ yɛ wei ɔhu adwene ɔmo de to wɔ na yɛ me ya very unfortunate say ayenkan ni kumase enti wɔn sɛ honorable Isaac Kesia ma ɔnhyɛ da nyɛ hwee wayɛ bibi da bi o na wo assemblyman wote electoral area mu hɔ ɛyɛ party politics enti wo bɛda nya mpuntuo fine ɔbɔ yɛn fa no nto nkyɛn enti kromofo na to abama wo nya assembly member no nko na to abama wo tuti meka so ɔbɛfa assembly member no nko ano ɛtan ama yɛ kro no mu soso abenya nsusuaso ɔbɔne ebi kura wo kase kura sɛ kro mo yɛ ɔbɛda hu ɔmo yɛ dan na me mani di me kro ma 24/7 o said aboze ge ni di ahanum achi no sa na me so ni di me kro ma achi o me kro ma asem bia no betu for mente so ma ya kamenka I see enti kwaku nyankopɔ ya doma wo kyena wo ne okoyo ana okoyo aka CR7 ɛno ne yɛde adeɛ ɛnso nickname ni bia CR7 na ayi wo ne kasa no ka kyerɛ me sɛ MPP force yɛn kan jom sɛ nyame yadom a 2024 mo ju am seat ɛyɛ menteme ho ase na ɛbɛ afie ɛna ɔmo de fem no then some babaji ɛna ɔmo de fem no ɔmo so ɔmo fem ɔmo ɛhenfo ɔmo ɛde na ya ne nipa kasasa kunya no wɔn no de fam obi akwatia ho na anim sɛ akwatia yɛ NDC seat mo na yɛ unfortunate number gye yɛ dabi akwatia yɛ NDC seat anya baba jama ho na baba jama di no akwati agye NDC seat anya wona na baba jama di no ebiri bia menteme ho ase ebeti asi amanyakuo baako mu no the other one no eteki advantage of it but akwatia enye NDC seat how many MPs no manya ho any NPP MPs I think NPP honorable amase ka ho a beye se miensa ho so but omo ba omo che omo ba omo che omo first MP no na onya accident no onya accident ya omo ba omo che na akwatia no edurubre bi na NPP enya kono se me kedi na me ko school edurubre bi na akwatia MPP nya kono so ajaje na enya kono nti ma nipa ne bufu ye ena wo hwe akwatia dynamics ni sisi ya nso a manfrafo de akwe pesa manfrafo no abedon so hono mo hwan ya na edio yene yira Isaac Ofori de mami jam kwan na mo nkomo akwa na betwa nkomo ne so yene yira Isaac Ofori na ekotwe nkomo opani wo timi kan FM sini yo do bebre ompo mo ko de yes mpo mo ko
the radius now say more a teacher phone in arm form who share strike a mobile quack strike and some bay in the bay. I'm the internet strike is an automating one. Yeah, automating much I say, yeah, my buying free space say on no mechanism. Buying at this time should know say system no and share and dim white workers in especially in can teacher for. On dim what teacher for because in condition of service on share and the other professions until in this hard time will be a much not just a teacher for and all that profession because at least their conditions of service are holding them. But on our part, there's the difference in a wompa. Now, I'm there to communicate about top on thing. In the we are welcoming the idea. I should say we have to go on strike because so one can say you money. I believe it's we look into the matters and we will find out say cost of living allowance has become the mantra for other unions. Sufficient because in the labor front before about debate strike not there. As I'm now very, very, very demanding. Say I farmer something bad will happen. And I say the consequences will be high and are bad. But here the case, cost of living allowance, ne church, ne farabai, ne the history, ne soon in the buying actually say, and ya be a permanent templar. Until we believe say, yes, our opportunity, I will be able to say, yes, it is our right for us to demand for what is due us because of money, my thing. When we are going to do that, and you say the cost of living allowance to cry because they don't know why the government decided to say own GMO or strike. People will see say you are being redundant in a strike. And to us in the All Teachers Alliance Ghana, they believe they say the matters are many. At this point, they will to me then we'll go and face the government because mind you, I mean, government, there's no gun in the head of government, such as say, by force, Allah, you should come and pay as a caller. I believe the government will also say, I want to come and negotiate. And if there will be possibility of negotiation there, then caller shouldn't be the only legal face government. We must go with other issues. I must say, if it's reluctant to grant us the caller, but if even is reluctant to grant us the caller, putting all our issues together, government will have no choice than to say, we issue not also. In the base of that, our mama will bear say 15% and now say 20% salary increment because we issue not also. So we actually welcome the strike. When it is time, all our members are going to participate actively. But we think say strike no be effective. When do you intend going on SAR strike? I'm okay. I'm up to see on a timeline. All the trade teacher unions have already released a timeline. And as though they didn't invite us, but you think say what they are fighting for, we also need the same thing. There's no need for us to also go and issue a different timeline. Until we abide by the timeline, other teacher unions find it very appropriate. I think the 30th year, the final warning. I think all regional branches of other unions, are holding press conferences to express, to drum home their concerns. Or in the news, Upper East, Upper West, Asante region, ne other places in shall say a press release up to the end of this month. I believe by 5th of July, there should be a nationwide declaration from the teacher unions. We too are going to participate. And once they declare, it means they are inviting all teachers. All teachers Alliance Ghana. If we are all suffering, if the suffering is going on and you pretend you are not suffering,
then you yourself, you are doing yourself a very great disservice. Okay. See, we are waiting for 5th July. Once the trumpet is sound, we are going to participate actively. But we believe that cost of living allowance in there, and share an issue because we push here buying to the wall. Oh, okay. Yes, the issue and we do crying fan call. Instead of cost of living allowance, we can say if you don't increase our salary to 20%, 15%, that one will be more like strong. Okay. It will bite down cost of living allowance. It is subject to timelines. And no crowns remember why he. Sure. To say omu demanded for neutrality allowance. And who was striking? If you say I think that was strike because of living allowance, then other workers will say we don't really deserve it. I hope you get a point. I get your point. And you say, I don't know, but it's surprising because we felt like the unions who were making those calls should have known better. Even you cry, you are not a union leader. You can even see through the lines there. Who strike because of cost of living allowance? You are indirectly mocking association, you know. Yes, you are even mocking other workers. You see, doesn't mean they don't deserve cost of living allowance. But you call look about when you say other workers, as soon as they say nursing, the rest of the professionals, their conditions are good, and because of that, so it doesn't bite them that hard, though they feel it. But over teacher from one, the end cost of the end condition of service, and I said on general brand it's not strong enough. Okay. So whenever there's a heater, and we are able to face it very well. So because of that, now the conditions are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. With the aperture, you know, 5 in my hand. Now you feel good at this time. I hope you get up on a weekend. Sure. Now be permanent. My own forever. More to an again is the other. All right. You have just as a point has been made here that be brave be any ever sound baby. Okay. All right. In the year Isaac Ofori and Etwetwe and Komono. With regards to cost of living allowance, all teachers alliance say and no kwano alone is not strong enough. Enti awasa ban ne hwe omo akasa kuo no krampo rather ehwe na omo di bibi foforo de ko na we ne dia say mu nhye da nye din sa. Yes, enti before coming to sa enkomo we no na yegusu a ye hwe akwatia dynamics no o hwe akwatia dynamics no a omo ho no mo no ne ama eduru ba bia say NDs na ne wo upper hand because na Yira Baba Jamal nani abrebebre de man kokoba saa ni nyina no e kire se wo kwa akwatia manfrafo no adoso wo ho no mo omo a omo firi ba bia aba ho no mo na adoso enka akwatia kuro no mu no nanka ukọ omo a omo ye indigens ne ho no a omo de omo to omo ba de ko MPP. But as we speak now no kwa akwatia manfrafo na adoso ukọ akwatia kra proper no a Zango community no ayekese ewo ho eno na ama omoto aba na omo timi kire omo bebre saa no nti ama ase wan hwe ni ya beka say ye NDC for seat but akwatia originally belong to NPP but because of saming timi ho ase ne pesami nkuminya didija ne saa ne manema no ene ma ase akwatia seat no ne gia ye NPP for den enso entesa mo amo follow akwatia politics no mo beje de making de atum. Okay, so some 42 minutes after 8 live on AHENKAN933.3 FM. Said ya midi kan eka ye no NPP mpanimfo de mpanimfo a womo na omo a qualify so mbetimi atakoso akoye campaign no list no de ababonten endra mo amutie boiling issues no ye boboso de emamo. For the sake of omo a entimi entie no mame nsan emobobobi emfa emawo nti enra ena omo de ayi de babonten so omo chese
The National Elections Committee of the New Patriotic Party NPP, chaired by Mr. Peter Mark Menu, after extensive discussions with the prospective candidate and the interrogation of their documents, have recommended the following persons to participate in the upcoming national officers elections slated for 15th to 17th July 2022 at the Accra Sports Stadium in Greater Accra. The list is in no special order. Into list no any chairperson no enipa a womo ekopriye makomako enwotwe. Yewo Joseph Ayikwei Otu, Stephen Ayensu Intim, Stephen Asamoah Boateng, George Kwabena Abankwa Yeboa, Professor Christopher Ameyaw Ekumfi, Akwesi Osei Ejeyi, Gifty Ama Asantewa Aye, Sami Crab, enipa makomako enwotwe ena oma present omo ho. Vice chairperson no eno nso enipa makomako miensa ena omo hwe animu so omo beto aba ma wom. Eno mu no ena enipa makomako edu ekwa kopre. Yewo Rita Talata Asobayire or your incumbent or sign percent or maintaining the seat. Nuosu Ken Wood E. Kingston Akumin Kisi. Derek Kweku Enkansa. Michael Omari Wadie. Mark Joels J. Anan. Ishmael Yahuza. Dankwa Smith Bute. Edmond Pepra. Alhaji Masawudu Osman. Enipa makumaku edu. Yina omo present omo ho ampanimfo age omo atum. General Secretary John Buedu, Justin Kodia Frimpong, Idrisu Musa, Frederick Opare Ansa, Charles Bisu, Ramzea Ahmed Ajiman Prempe. Enipa makumaku nsian and I present him for the General Secretary slot no. Treasurer the obere sika sem so. Enipa makumako 9. Yewo Collins Niama, Dr. Charles Jamina, Yusuf Tedam, Ellen Mary Posh Uduru. Enipa makumako 9 and oma present him ho. Organizer position no. Yewo Henry Nanabuache, Daniel Ni Kwate Titus Glover, Eric Amwakuchum, Bright Acfel Kumi, Seth Edueji, Nana Owusu Fojo, Enipa makumako insane, ena omonso so a present to for the organizer position no. Women's organizer, Enipa miensa, Yaw Mami Kate Jemfua, Ellen Amadaku, ena Hajia Sauda to Said. Na Hajia Sauda to Said no. Ono na woye deputy women's organizer currently. Ede Emma ne boss Kate Jemfua. Enti si oso ko contest ne boss. One ne boss di ko siani. Eno so ho asem eno no. Ufiri wono mo na wo youth organizer. Yewo Abanga Fusaini Yakubu. Obi abedidi peche. Salam Mustafa Muhammad, Prince Kamal Guma, Michael Oseboating, ehono ye 9. Nasara coordinator Abdulaziz Haruna Futa, ono oye incumbent otesu sisia, ena Isaka Mwaza Kunata, enene bepriye, Awal Muhammad Pribi, Sulemana Al-Hassan Atakbo, Abdul Rahman Diallo, Haruna Ishmael, Haruna Magai, Enipa Ensui, and woman so pray for the Nasara coordinator no. Na krata no toko so say 2 prospective aspirants for the position of National Women Organizer and National Youth Organizer, i.e. Abena Oseibunsu and Klingsman Kakari Mensah to 4, respectfully have rescinded their decisions to contest. The Electoral Commission tinia e hono so kire ne se enipa mienu Abena Osebonsu ene Klingsman Kakari Mensah to 4 eye o magine se nko mo pray for the women organizer and a youth organizer, but omo mienu e kire se o masesa o madwene o ma nya nko biom.
two prospective. Okay, Maakye know that the Electoral Commission of Ghana will supervise balloting for position on the ballot paper on Monday, 27th June 2022 at 10 a.m. prompt. Into almost just Electoral Commission, Yankopon Yadme Drede Di and Nimi Ena Omo Babaye balloting. Ashe the Obedi kind of better sumi unu ne yeke ka ho ewo ballot paper no eso. Aspirants are to come on their own or their dedicated agents. Into was aspirants na nkasaba ana omo yi nipa bi omo ju omo di na omo ba bi gina omo anemu ema wom. The venue will be at the national headquarters Asylum Down. Into omo chese venue no be koso ewo national headquarters Asylum Down. Onipa ne nsa secretary ase Eyura Evans Nimakun, Secretary to the National Elections Committee and Director Research and Elections. Into we from the NPP Wamakache ena omodi aba yedi mu amane no de amawo. Enipa makomako aduanan enson 47 ena fedi omokwa pre. Initially no nipa yete so omako eye 51 ena drop ya babeduru 47. Enti nipa we ene Nyankopon ya adomo a ye kwakoto om so aba on the 15th and 17th of next month July. Ebeko so Accra Sports Stadium NPP ena womo organize sa National Delegate Conference we a eno so ho nsem ye de ama mo ene anope me pacho ma yentwe ahomra ye ba na yemfa enkomo no ne aka nyina entoa so ema wo conversations na aka ne doso tiwi ma yen ba Ghana Akuafue Adama West Africa emamo adwuma Adama West Africa eye agrochemical company wo Israel na watena se ahwehwem ahunu se Akuafue tom ne bia emfue timi gimafuo nyina e de boso ni titiru ene esre se esre na agi wafuo aboso dia ene na mekanfo agile e de ama wudua no ma bi ti se enkruma tomatoes nyadoa watermelon meko ayoyo anafei abroba abra esre na fifi fofora eba no hwehwe agile na first spray esre so ansa no watu akwa akotim anasa wo de watimi mpo awie no na wo de agile spray esre ni nyina so hye no so mema esre ni nyi bebre ansana de agile akwako spray so ye hia se obehwe ten tomatoes enketoa no no ahye ba akopedi egu kafukafu afidie yimu na du ensuo 15 liters afra wo de spray pe wawie wadwuma se wo de agile spray wafu ase a emma enhyreni a wo no ban na agu no entingu eno achi no akuefo omonso dua bibi ti se beans enkate ana fe so ya beans no omonso hwehwe vezil ekunfuye na se prekope edi free sa no be yase de se wo ye nie unya hu se enfuye na hyase e bape hwehwe vezil na first spray na se wo de spray so pe ubetu enfuye na se nyina wo to vezil a betimi de spray wafu na se empre nwotwe eno kure anso spray 1.5 acres eya no afa 30 mils anase obesusu atra ye dididie no miensa na wodi nsuo 15 liters afra benya bia to ewo agrochemical shop bia eben wo Ghana fa na nyina anase wo befre 0544325030 ana 0270575030 Adama West Africa Ghana Akuafo ye jimudi. Hello, Uofa, Mekot Health College, Auma Miko Yenti, and me your medicine counter assistant, many GE. Ampo, Sawu Pesa we medicine counter assistant dear, and your name Mekot Health College, Anna Obeko, where your medicine counter assistant certificate program. Yeah, you reschooling so ma 1 year where we MCA. Nanswani Pharmacy Council certificate. Na dia ma one dance so ne say Pharmacy Council Ghana aji 1 year tum. Na your mouth free IT training so eka home. Admission gusua ekoso. Mansenka forms, ya were 2 campuses. Aguna Swedro, ya were Dakwan so, Kaswanso, ya were Congo Villa, ewa New Market body as a quanoso. Ubenya forms in be ewa campus me and yina. And I say, Mekot pharmacy shops are Hudwa, ewa Ghana Fanaibe Bia. Near 2 campuses in Yina so ewa hostel wo ho, and 2 ni how cra. Na se wope in Rupanso dia, and yanako Mekot pharmacy, e wana ubenya nupa, Ghana, and yamonone die. Fre 0592 522 111. Ana 0244 640975. Mekot Health College, yes say health knowledge is life's wealth. Ebusuafue media sampanamo odokita tro edrama upe edro ato ene enhan ho odan pharmacy aba ede no bebre aba enunti edro bia wupe bia wokwa wonom bema bi wo yare nso na wokwa mo nchechreche oyade mu so a ebema wadura esefata na wo yade no hwrom afru ni pediem yaba ne test ahodro nso a wonom eye blood glucose test, uric acid test, cholesterol test, hemoglobin test,
test, typhoid test, malaria test, any test via wopesa wo ye. And any pabani adoso. And until we tedra top free BI papa. Or down pharmacy council for AGN atum say yenton and rupapa and fama. Aves open the door so pomun swetua. Oba or down pharmacy. Ubenya and robia upebia ato. See, mamen canterewe. Obeto edronswa. Ya betcha wadia free. Ejumaya phone sweni mutepa. Enunti fawani echremu ewo achem oda. Nanes Palace opposite Duke's filling station Bansrone Sruwa. And Albehu Oda Pharmacy. Freyen 0552 092 150. Ago Odane n'importem way. Munya so na me won sempe bi de mamo. 2A baby diapers na munim eto de bom mano. Say die yasesa ne din abeye next baby diapers. Na wonim yasa hyemu kena ama ekọ n'anim jie. Esan cotton dodo ade awura nti no. O the next baby diapers ebo wo ba. Ojo so sign ne to home for. Ensanse bia entingu ne to ho. Won sum fan hawo. Oba ne yeso comfortable. Etuko chroma shanusuo. Cotton next baby diapers. Fabe boba no. Na no ho beto ni say form. Obenya next baby diapers. Ewo be bia. Opedodo afre 0500285000. Na mo shanusuo. Ema mo bu mo sanso. Ye wo next sanitary pad. Ede mamo. Next baby diapers. Ema mo fra hot so mo. Hey. FDA. After sa edwede nkratso imo. Ajia to mu say eje. Hey, ODI Electronics. Mama yehu say mu woniama papa. Wow! Na nyoma ben na edi eni ehuntia. Ye ni agye sa no. Refrigerators, deep freezers, beautiful irons, microwaves, blenders, gas cookers, kettles, rice cookers, that's right. TV, washing machines, and anyama hodra you use to fie ni na. That's dramatic. Seeing is believing. Where the wedi tioma ye ni nyaw. Chese open home appliances. Edi abodwuma efeni bebia. ODI Electronics ena abeko anameboa. Aini, would ye friend wa homa show for you so 0550 900 600 0550 900 600. Adishmama na die de krani say emfa oni bebia wo. Odi anso be frɛ 0550 900 600. Bebia obia no e be deliver edi amount. ODI Electronics yaba say ye TV, fridge, gas cooker, kettle, anase microwave. Adie bi me ma me fie ye de na ho so ye de no. Ye woni say chapo ho. O friend ya ye be che okwan be fo so benya ode. ODI Electronics. Ye no ye delivery eko be bia. Hey! Agwasi hwade ujafo ena ne car engine ewuo ya esi wodro so fitting shop wo no bra enyo ne kamfu si horse engine oil man no oge na ne kyerɛ piesie bra me na masam no akrabato yakasa se si horse engine oil no ena wo special additive ehuru engine mu ema ne kyɛ ne dwun ho won na via den kra ene me ne ka ba fie na me fa the whole world open quality engine oil sea horse ena wo so say private cars taxis commercial and heavy duty trucks. Enuti no me kanfu sea horse 15W40 and 20W50 ama drivers any ka una fo nyina. Afe motorbike aboboya and pragiafo no. Mumu de mu hia eye sea horse special 40 eno and riders and mechanics e wo sem use you. Unua no kura wo mni say sea horse product and ye papa ane bonso e wo form. Sem frimu fia e free na kro. Sea horse engine oil nko na begu me car engine mu. Ene fra sea horse for 0244 577 559 and 0240 800 007. Sea horse products. Enua Adwumayfo me mamo ayiko ya na former way master me wa ha na nanu cement me kotoma mo sem fanya adwuma no sai na former uhu cement no oh master wunim ade papa that's right unisam cement okofa ba ye no say wo total so say wo gba price no say wo twa blocks so say wo to blocks so ama ye adwuma ye mbre unisam cement that's dramatic so we mason we labourer we foreman na so pesa wo adwuma
adwuma yɛ fɛ ya kono ne gina pintin dia. That is the product. Unisem cement. Your bottom and a paper mu die. Na so bi pe cement papa say ya. Ehemfa no be bi ato. So wo pe Unisem cement bi ato e wa chim dan ne mpatam ha. Wo be kwa some cheese enterprise. Yawo Amantra, yani Dukes filling station and the D enhwenimu. Fly 0243 583 190 and 0540 659 865. So we amazing and now foreman. Na udi enipa beto cement babru 50 bags so a ye chewa de free. Some chi enterprise and the D aba achim dan Amantra, yani Dukes filling station edi enhwenimu. Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba AHENKAN933.3 FM. 58 minutes after 8, live on AHENKAN933.3 FM. Just about 2 minutes on top of the hour 9. Me pacho jumedi agusu awutie ni atune din se Maakye. Ubetumi de wadwen kire de aba ensemo ya brobrosu bebre no ano. Onso de wadwen kire de beba 0594841044. Eye text message enye call. Or the bear text message 0549 841044. A hormone de be faba. Ebe kan sa ye be kan ede ama etifo nso nkaye no atimi ehunu wadwene po ene senia esi etie. Mami fa sedan koma ano herbal bitters ene capsules. Ano herbal bitters ba yi ene omo ana omu esu ewo nyarewa ahodo bebre ho no obia etu ne ho fo sanse ano herbal bitters boa yempa enti mu ana akokọ afikyira obia tem nka ma no ahu ukoduru mpemu e wose woye wasede no a wonye kasa tenten be kasa saa ene saa de ni nyina na nsesem ni nyina efiri ho no mo aseda no ye ano herbal bitters ne capsules usisi ene ye wo ya ana se akono na atekọ wenya nnamu nyarewa ahodo bia ano herbal bitters ebe ni nyina de afiri hono mo ede amount eno ano so beko EK Asimim drug store eno no ewo Old Town Zango Achimodan Zango ena me kasa afa ho 0541210227 0541210227 eno number obefre na yetumi ajo so nyankopon ya adomo a yawo de bia ye dwumadi a yato ne din se boiling issues with the bro and utie bi yawo da ide anim no so ya na watie bi saa de ama me ope company abo wadwaton de hu de road ama wa anopai me kamfo ahenkan de ama free marketing department no 0244 290093 0244 290093 eno ne number abe free ne yetumi agye so na nyankopon ya adoma kwasie de ide anim yi kwasie de ide anim yi meeting kasiye bi bekoso ewa achim etwere so eye etwere so project committee any plot allocation committee no mo kan bom ede meeting kasiye no ede ahihye so na openia meeting esi ne sere so eye dasebre ofusu kwabi aye bi ahwe ono na oye achim etwere so hene na sa adwumadi nyina si ne sere so a ohwe ni mu se bekoso na eno no mo kire se oye achim etwere so nin na won kran ka soa tema assignment dodo wa Kumase sekendi takra de sunyan tamale odan aplao oboase berekum mankesim adiemra kufuodua babia wo bia oye achim etwere suni a ye tunsa de afremu nyina se nyame yadoma kwasie de yedi yanim ya meeting kese no ebekoso ewo eye moahimfie honomo eninti ya na wonso so wababi oye etwere suni nko ade ya entina ase bra na wonso so fu animu nyam ebra betai echiri sanse mo hwe animu se ne be ya etwere su betumi akonanim na se etwere su bekonanim a wo mu chefa ai wo se wo hwe na wo ye eya na wa chene nso de amame numbers yo mo de ato fm a betumi afre nie 0248023700 0248023700 and a 0242669411 0242669411 and a 0241538808 and number abe frena yetumi aje wo so a eno so so efri dasebre ofusu kwabi aye bi ahwe ehonomo ena wode ma etwere so man enyina Unisem Cement Ghana enso so semen kan kire wo se
wopɛ cement ɛde adi dwuma bra Achimoda Samchi Enterprise ɛna wakwakofa bi di aba Amantra Wache Junction yɛwɔ ɛyɛ Dukes filling station ne hɔ no mo a ɛno ane sɛ wobɛba no aba bɛgye wo deɛ woba yɛbɛmu akwankyerɛ cement no ne yɛbɛboa wo ama adeɛ no a wokɔ akɔyɛ no atumi adi mu 0243 58 3190 0243 58 3190 ɛno no yɛ number wobɛfrɛ na yɛtumi agye wo so wopɛ sɛ ɔyɛ agent nso a frɛ saa number korɔ no a na yɛni nkɔmmɔ ɛwɔ akyirɛ hɔ ɛnomɔ nti ɛno nso so ho asɛm ɛno no yɛmfa aseda nkɔma wɔn nyinaa wɔn adaroma ɛna yɛtena ase abere bi a wɔn sɔ yɛasene ɛma yɛde yɛdwumadi a yɛato ne din sɛ maakye ɛde brɛ mu ɛnɛ ɛyɛ fia dadeɛ ɛna egu so a yɛte nkonnwa kɛseɛ so ɛdi ho kyeame yɛde ma mo no na ma yɛni nkɔmmɔ wei sisi a na afei yɛntoa so amazing training foundation nyankopɔn yɛ adom a 2nd of July ɔmo ɛde dwumadie kɛseɛ ɛbɛhyehyɛ so ɛwɔ yɛn mpɔtɛm ha no mu nti yɛne ɔpani a ɔno na wɔda wɔ mu ano no nkɔbɔ nkɔmmɔ ɔpani apɔmmɔkɔdeɛ nyankopɔn adom ayɛ na maso ayi nyame adom nti yɛnsa mfa mu biom na no ka sɛ mo bɛyɛ training ɛwɔ yɛn ha ɛma nkurɔfoɔ bi bu fa so bɛsua bebree no a mo secret ne sɛn deɛ da sɛ yɛmfa afidie so nkyia atiefoɔ nyinaa yɛ secret nyinaa no sɛ yɛka yɛyɔ yɛhyɛ bɔ a yɛmu yɛbɔ hyɛ so yɛhwɛ sɛdeɛ yɛaka no yɛbɛyɛ no pɛpɛɛpɛ de ama wɔ mo na adwuma no ankasa no afei na ɛba so afei na adwuma no ɛba so deɛ yɛbɛyɛ no ha no mo benada no deɛ na yɛ ntete ho yɛyɛ adwene sɛ yɛpɛ sɛ yɛma amanfo hu sɛ adwuma no yɛbɛkyerɛ no kyerɛ no ɛnyɛ dene ɛnyɛ adwuma nesua no nso no ɛnyɛ dene ɛgyina wo so ɛgyina wo nipa no a wobɛsua no ɛne wahoboa so ɛnyɛ adwuma ɛdene ɛnyɛ adwuma ɛdene koraa no nti ne yɛhɛ da ba benada no bɛyɛ biribi wɔ ha sei ɛkyerɛ wɔn nti ɔmo ɔmo bɛsua no brada no deɛ ne yɛ free ɔmo antua hwee nti san bobɔ so biom ni a wante nneɛma a moyɛ wɔ hɔ no ɛda sɛ that benada no nneɛma ɛyɛ nneɛma tere yɛkyerɛ ɔmo liquid soap ɛnka deɛ yɛbɛkyerɛ yɛ ho yɛkyerɛ ɔmo washing powder yɛ omo no ɛnka deɛ yɛbɛkyerɛ yɛ ho yɛkyerɛ ɔmo floor cleaner ɛnka nneɛma yɛbɛkyerɛ no ho nneɛma 14 deɛ mabɔ so no ɛnka ho nti deɛ mo kyerɛ yɛ ni mabɔ so yi washing powder floor cleaner ɛne liquid soap no nyina mo akyerɛ ɔmo free a obi a ɔbaa bi bɛtumi asan toa so ɛde ayɛ n'adwuma koraa sɛ ɔno nso yɛ atɔn ebi m koraa yɛ ase ɔmo yɛ ɛyɛ tɔn yɛ brothers ne baako ɔno wahyɛ ase a ɔyɛ tɔn adeɛ kyɛn na wahyɛ ase yɛ atɔn I see nti yɛnkɔ so nyame yɛ adom a 2nd July no nneɛma bɛn important na ɛno nso mo bɛkyerɛ yɛda ase nyame yɛ adom a 2nd July no ɛne yɛ program no bɛba so wɔ ɛyɛ ɔdan presby for asɔɔdan no ɔdan ɛka sɛ presby for asɔɔdan kɛseɛ no mu ɛwɔ ɔdan total filling station hɔ no ɛhɔ nom na adwumadie no wɔhwɛ ase hɔ no a ɛhɔ na presby for asɔɔdan no ɛwɔ nti obi a wɔtie bia no nyame yɛ adom a 2nd July na yɛ Saturday na yɛ sɛ nyame bɔ kyena na awɔtwe ɛna adwumadie no ɛba so ɛyɛ anɔpa na wɔtwe sɛ bra no ma abɔ no nkron yi no na adwumadie no na yɛgu so butu paa ɛnyɛ asɛm ketewa ɛna ebia na ɔyɛ memene dani na wo no ebia wontimi ɛmma memene da no san sɛ hadeɛ no yɛ memene da nti wo bɛba nyame yɛ adom a 1st July ɛyɛ Friday wɔ Asama Kɛse Community Center na je number yi wo mo amantimi ama mesua nneɛma tre ne free ne bi no saa nneɛma no nyinaa yɛde bɛma bɔmɔdena ase yɛbɛkyerɛ mo mɔdeɛ no so bɛhyɛ ɛbenada ɛfrɛ no sɛ ɛfiad ɛyɛ Saturday na mo bɛba no yɛde bɛka mo ho ama nyɛ benada ɛnhyɛ no nso ɛnyɛ ɛbenada na mmom Saturday no mo ba saa nneɛma tre no nyinaa yɛde bɛka ho ama mo na ɛyɛ obi a ɔfrɛ yɛ a onya code obi a wɔwɔ ahyɛnsodeɛ ɛkyerɛ sɛ wofrɛ yɛ sɛ one frɛ ne a wobɛba program ne bi deɛ nneɛma 14 na wobɛsua bɛtua 120 Ghana cedis no ba nneɛma 3 ne deɛ bonus no deɛ wontimi ɛnka ho enti number no yɛ 0244 85 8110 0244 85 8110 and 0244 87 93 55 0244 87 93 55
0544 054 179 0544 054 179 obi a wafre bia ye wie be fro na fe ye de code no ama enema ye be kire ni ye be kire se de se ye organic weedicide ne ye de hingura no we ye de obetima ye na wasa aye aton na wa nso waye ayusu afese ne se ye organic fertilizer eno so ye be kire se ne se ye ointment anase balm obi a ne honam ye ne ye anase bibi ahono no ade a wode sra so ebeyi afiri ho no mo ama wo eno so ye be kire afese ne esi ayenye enwa se de esi ayenye enwa se wo ko pension se won ko pension obi a nwanyen de youth obi a betim de ne ho ahyem na wono so waye bi aton no wanyamfa so wo so ye be kire se de esi ayenye enwa afi toilet wash ade a ro toilet ma ne yi efin frim ema toilet ni mu da wa kama eno so ye be kire se de esi aye no afi palazon with soap palazzo na samna ewom no eno so ye be kire se de esi a ye ye eno so saje number no biem number no ye 0244 85 81 10 0244 85 81 10 0244 87 93 55 0244 87 93 55 and 0544 054 179 0544 054 179 numbers mu bia wo frɛ ne a ya pon a ya begye wo so na afi ya do code amount afi palazzo with soap palazzo na tese samana no eno so ye be kyerɛw afi samana bia etese king soap ene ne etese bf eno so ye be kyerɛ se die si a ye no ye amazing bar soap ene ATF soap samana mi no nyina ye be kyerɛw se die si a ye no afi number 8 transparent alata soap alata samana na yegu konkum no ahwenhwenhwam na aba na di dware no ene ye be kyerɛw se die si a ye no number 9 ye be kyerɛ se die si a ye shampoo hairdresser for no shampoo ade huru trim no eno ye be kyerɛ se die si a ye no 10 no ye after wash wasi ne ma wie ade a ye de samfru ma na ye hwenhwenhwam eno so ye be kyerɛ se die si a ye no 11 cocoa and honey shower gel said you see the cocoa ne hono no ana afei ewo ne nkuto ye beka bom dia ye shower gel and also ye betchero said you see ye no 12 no ye conditioner hair conditioner hairdresser for conditioner and also ye betchere 13 ye dector we ye papa ne bi die gunso me pai ne bi kama ne bi ne ye betchero afei 14 ye satin lotion enema we nyina na ho kan 120 Ghana cedis enye baako na ye 120 no na emu adwuma ne nyina na ye 120 Ghana cedis we no yemfa qualification bia na eba obi si manko school mini certificate enya no ne ye de besua sa adwuma we obi a wetie mi bia e bia na wo ye bema waware wo yiri wo fie wo nye hwe mfa support wa adwuma we ma ne mesua bi na obetimi dia support ofie na aboa wonso wo ya abaa ya wonso wasi so woni adwuma bia ka wadwuma ekura ho a besua we bi ka ho na we sa adwuma we dia ye day and day every day bia no enipa niama we ye hia awa ya brabom wonso obetimi aton anya mfaso wo so bema wotie me abrante a wotie me youth wo bia adwuma we wudie wom besua bi 120 Ghana cedis ni yesika nanso wo a wotie me nyesika eso sene wo kura nyesika so sene me kura yenua baba akon wa aboabo ha no ma ono so nani abre pa se ono so nyame ya adoma ono wo baba fa no forms anope ya ono me akasa ono so be fa no forms ono so atimi de no ho ahye dwumadi mu enti ma ya etie mo mantem ase nyina wodam mantem ba bia fidie idru bi a wotie me wo ye youth no wasi so a se wan kasa wo yi wonam na wano awe na yesene se wo bi yi nam firi nsuom na wode ama asaje no a me pa kire se dey bi obi sore na bia wo yi 10 series ma 15 series ma 20 series ma asaje fa to aduane dia
enipa no obo abeto omo a ho se nipa ni ni ho no ma wasem be yemobo na emom se adwuma we di entwam woni pa brabom wo na wo besua wa de ena wo wie nso a sika wo de sha ase aye no ebi ya 3 cities 10 cities 15 cities 20 cities echo wo de awose meboa we me pon ya obetimi aba fidie ma memfa na se ayenkan from desk wo from ho na enema na memfa na se ye behia de be metimi a kire se we hu ka ne sisei wo hu ka sisei ma twetwe bibia e wa hanam na wahunu sa ampa adwuma na obesua na ommoka saje number ni biem number ni 0244 85 81 10 0244 85 81 10 0244 87 93 55 0244 879355 and a 0544 054 bm 179 Jumadi ne baso nyame ya adoma memene de ebe e chena na awotwe ewo wodan presby fo aso dem Emmanuel presby ho na e baso na e baso wo presby fo omo conference ho ena jumadi ne be baso e ya no pa no wotwe kopem awia no 9 na se wo hwe ma eye donhwene maako nwotwe 8 hours ene yekodi ka 8 hours ne nka day bia ne nka wo mu 4 hours memfa na sanka ye ba Friday ya ye start aduma 8 ya ne ya pon 12 na de neze ya ba 8 ne ya pon 12 ene ya kan bom se de be ya yense wo bi bre ne obi adaje e bia ne obi wo ba bi obekonti ya kan bom se de be ya wo ba Saturday na from anopatu anwumere no ubesua adwuma we nyina wie wo wie a ye ba ma booklet okay adwuma ni nyina wom wo fa we say ewom bibia o ba bia ton ye ma no so no o numbers ewom okay ansa na ye wie de wo certificate aye wa body krata nso asapi wo so ni nyina hye 120 Ghana cedis no emu sika na wutua 120 Ghana cedis no yem kan kira wo se wo wie a ye ba ye ebia mfa na se bar soap te se na se BF soap ana koko shawaje enti fesika foforo bra ne yankoto materials ne famna dabi usika na wutua wie no ano no eno na be cover ni nyina cover ni nyina okay bibia ba ye practicals all right ho ye ntwere ho yate saje number ibiem abra ye sori free se si ana so di code na M1 se wa register o se won register yo se wa be file forms o se wa me file forms o se wa free ni o se won free ni o nyame ya aduma Saturday ebe ne na awotwe dwumadie we enyi hu emfrim okay fa hu chem na bebo all right number na 0244 85 81 10 0244 85 81 10 and a 0244 bm 87 93 55 0244 87 93 55 0544 054 179 0544 054 179 ya papa no asofo no metie ye ya mama asofo mama for teachers opia wotie ye bia betimi aboa na sorema na so betimi aboa obi na sponsor obi a ono so momodena no onye sede ye be nipa nya ba bi si a wo babo wudini nyame onhire obi biala okay amen enti amazing training foundation na ote womo enkan nyankopon ya dom a ebra de edi anim ye na training no ebekoso ewo anameboa ebra de edi anim ye ya no Saturday Saturday na wotwe oh okay Saturday be na wotwe ochina na wotwe na ebekoso wo odan ha no ebekoso wo odan but enne na wotwe de ye asaman kese enne na wotwe eye asaman okay community center okay ena hode no so ebekoso yate ye da se bebre all right inti amazing training foundation in common no ena atwagu sisi ya no okay inti we so say your friend Ernest Jima also good morning Adwempa watching you and the team live on Facebook also in Chiankoma Honorable Kennedy or saying MP for the good people of Achim Swedru
and afi chairman for Parliamentary Select Committee on Roads and Transport, Honorable Yachiao, and Owa Hina Kwesi Champon Kwache. Also, good morning to you and your listeners. Onu susu tie Eddie free and crying. Na edwuma no aye ne de no ano ye nyere yen ho. Teacher Kujo Tepe nyina susu so de ne de aba. Philip Champon enso Eddie bi de aba. Haley Salasi de bi de aba. Dr. Baba Zambo Eddie bi de aba. Omo amede de bi de aba, de bi de aba ne nyina no. Asem aye ka ho asem ha ne nya no. And woman so nonetheless, thanks for coming through with your messages. And tactics man and so Eddie Abawaha. Also watching you live from Amakum Kumasi, more fire for your good work. Keep it up here. That's Sibibri. And Gladys Ampabing so say good morning, bro. Watching you live from Accra, Akuto Lamte, Anadian Lam Tree. It should be Akuto Lamte, but when Lam Tree. Menchian Koma Granny Miss Clara Sumwa, thank you. Eno diaba, was say Yakuto Lamte. Into ono so ne dia or de aba. No. If I don't submit to me to the Abana fee, I can kind of come at the Amawo. Still live on AHENKAN933.3 FM. Yabekwa human susisia na Yakubo en komo at the Amawo. Enti ye kona yani yura Samuel Boating or a political activist and I say analyst. You didn't go for your chia. You didn't go on Comosisia. You are watching kind of from cinema watching. You're watching Debbie. Upon you what to make? Yes, sir, opening. Open Mokodi. Yanko Padom and Ampacho. Yamia Domian, Papa. Okay, inti ano pray about nchen ya pese hwe projects a ya political parties no eye empen bebre ne ye so sensitive ne a border with health ubehu na ye de ya amanyosem ebebo amman ni opani mi da se ya project bi wo ha so de wadi kan aka so de wadi kan aka enye project mpokura na mpempia na ye hwempo nembom ye woni oma me yense bi wo ho anya mienim nukroni ye mfa nya amanyesem de di kan ene de waboso se eye apobodin dwuma bi enti se aban na de ba ye nhwe no nipa na ode ba na nembom ye hwe mfasode a se de ye benya afri adinhye na aba na de ba na enti wo ha pempi no community no so ya na ye di hunfo kakra se project na eba ma yenti enye obinti enti se ye pese ye ditum se do ye yenti na project na eba dia ye se de komo ede non de komo dia ne se omen se komo de na wo mamaduane a aduane na wo de ma me me se enti ne wo ana se enti ne magye aduane na di ame awie no ana sebe metinya ka ho asem enti project a ya de free aban ho project ya ni fian krankra bi oban eni kwan se ye de ya amanyosem koye se sabio we mu na de bai mo penso mo anye se we mu penso de ye se enye saa na mpuntuo ba mpuntuo eni political color bia eni so obi ye mp a wo si ni manfo bia na mu ompeso abi so obi ye DC e wo si aban na wo te akunya no so no anamu wo mensin ho na sabi project bi ba se ye DC na de ba sempi na de ba say ankwankwa bi na de ba ye besre ye se ade no botaye ade no be serve ye na sese hiae na bom enye ni po de ba amanyofo ne de no kre ne se omunye fa the Christmas amanyoni bia ya ade a sebe opese opaho abasobo o rehese wo be gina so amatelemufo ato aso aba e de ama no nti ye na ye de ama ye no eni kwase ye ne ye betitemu se eye ye nua na de ba ana we na de ba ye party na de ba esa na emma empuntu dwumadie na sebe ye hwehwe no ekoso enti project a nyamienim ye de ya amanyosem enu nti na mpempi no se project ni yenwe aban foforo ba na se obi foforo ba onto aso na fize okoto aso ye bekọ akọ ese enyo na ohase okoto aso ye bekọ akọ ese onu na wie nti emfa credit ni ma na ebasa emma mpuntu ni dwumadie na enko sebe etimemfo hwehwe ewo men enti anopa na ye di nkomo about project bi e koso ewo honorable Isaac Esiama ne mpasua so odipa ne ne kasa ne kire se assembly member wo ho no eyi nanim se oye NDC ni
ɛne nti bɛpem ɛna me no ka sɛ project no a store ɛwɔ ɛhɔ ɛnom a ɛmoa ma mpuntuo ntumi nkɔ so wɔ saa mpɔtam hɔ nyinaa but yɛnhwɛ ne sɛ yi o obi a ɔyɛ assembly member na ɔno wayi n'anim sɛ ɔyɛ NDC ni na ne nti o punish a whole electoral area no sɛ ntwa yie ɔpɛni ntwa yie megye sɛ ne electoral area no timamufoɔ ne wɔ hɔ no ɛyɛ sɛ ɔmunya ne kasakyerɛ si sɛbio onipa no yɛ ankorankora a woda nkurɔfoɔ bi ano busa sɛ nkurɔfoɔ no a woda wɔ ma no na ɛyɛ electoral area no so ɔmu nyina yɛ NDC foɔ anaasɛ ɔmu nyina yɛ NPP foɔ ɛnyɛ no mpo ne yɛhwehwɛ deɛ yɛhwehwɛ sɛ ɛhaw bi ne ha manfoɔ na wɔ electoral area no sɛbio ɔmayi wo sɛ ɔyɛ assembly member no wode bɛkɔ assembly na assembly ho adi ho nkɔmmɔ na ɔmapɛ ho anoyi pɛ bi de abrɛ timamufoɔ nti ɛba saa no a da biara no yɛbɛma yɛ mpuntuo nsɛm no atwe asensɛn bi sɛ mpuntuo no ɛnhyɛ dɛ ni political divide bia ɛni political lens bia ɛti sɛbio ɛnɛ sɛ mpuntuo bi ɛbɛba electoral area ɔno sɛ ba so NPP foɔ no nko a na bɛfa so ana NDC foɔ no nko a na bɛfa so nti asɛ yɛama yɛ ho kwan ama sɛbi amanyɔsɛm akyɛ yɛ mu dodo ama awuram ama mpuntuo a ɛsɛ sɛ nkɛkɔ na de ma yɛ no yɛnya ne sɛ deɛ ɛpɛ nti assembly member no wɔ hɔ no timamufoɔ ne wɔ hɔ ne ne nkasa mpo sɛ ho bɛhia sɛ ɔmo bɛpam no mpo a na ɔmo bɛtu ne firi so a ɔmo ntu ne firi so firi sɛ yɛ mpuntuo no a yɛhyɛ aseɛ fi yɛ electoral area ne akɔ mansini bi wɔ kora ɔpani ɛsa yɛ mpɛsoa yɛta mpɛsoa de nyinaa nso bɔ mu a ɛyɛ mantam asɛm ne yɛka nti Ghana yɛ mpuntuo no yɛnsane mfiri soro nkran ne ba baabi yɛte o yɛhyɛ aseɛ firi baabi yɛte ansa na aduru nkran hɔ fi sɛ so obiara mpo ɛbɔ ne ho mmɔden ama mansini nkuro nketewa municipal ɛne mantam a yɛ region ne nyinaa tumpɔn a ɛyɛ ɔman naa ne yɛkyekyere yɛnkan ho sɛ ɛyɛ ɔman ne yɛkyekyere na nyɛ nkurɔfoɔ bi na yɛkyekyere sɛ mpuntuo ba na yɛkɔyɛ sɛ wei mu na de ba nti yɛmpa a ase yɛ politics no yɛyɛ ne sɛ yɛ appreciate ɛne yɛ condemn na yɛ appreciate biribi a based on the political party a megyina nti na yɛ appreciate na yɛ condemn nso a the political affiliation nti sɛ NPP ti akunya so na NDC wɔ ne pɛ de ma yɛ a yɛmɔ ntumu ana NDC nso ti opposition NPP ti akunya so ɔmo wɔ ne pɛ de ma yɛmɔ ntumu ana ɛno ɛma mpuntuo na ɛsɛ sɛ ɛkɔ de ma tinamuni ɛno ma mpuntuo na ɛsɛ sɛ ɔman ne nyinaa yɛfa yɛn ntoma pa no efira no ɛmam ɛti yɛbɛsrɛ paa sɛ titemu a yɛa ne nipa mu nyimu ne mpuntuo a yɛtitemu sɛ wei mu na ɛde ba wei firi ha ɛyɛ n'aban na wɔso ne ade ne mfasoɔ bi yɛ ne so ɛno nti na ama ɔman no yɛatete apansam a yɛntumi nyini ɛnkɔ mpuntuo mu no yɛpɛ sɛ yɛnyini wɔ yɛamanyɔsɛm mu deɛ a ɛsɛ sɛ nya nsonsansoɔ ɛwɔ yɛ mpuntuo sɛm ɛwɔ me yɛda se anɔpɛ yɛwura aseda yɛ nyame deɛ me ɔpani Samuel Boateng ɛyɛ political analyst ɛne yɛne ne kɔtwetwe nkɔmmɔde fa project ɛkɔ so na wobɛhu yɛ de yɛ amanyɔsɛm wei sɛ me NDC ni me NPP ni a whole lot of issues ɔdwene ho a wonte aseɛ nti ɛno nso ho nkɔmmɔ ɛna yɛakɔ akɔkɔdie no na sɛneɛ ɛnɛ yɛ fiada no yɛmpɛ sɛ yɛbɛsɛe waso bebree with issues no a nti mebɛgyaa mu ɛyɛ ɔhene ɛyɛ saa oh okay nanka bigyaa mu sisi ya de ama brantie na ɔno nso so de ayi enwom ama mo kakra na gyame nso mapɛ baabi afa kakra na yɛ debate ya mani adwempa ma so anɔpa yi asɔfo bebree no ani agye ho pa asɔfo bebree no ani agye ho na ɔsɔfo baako sɔfo panyin pa baako ɛnso so ani agye ho a ɔde quotation ɛde aba na me wie nkɔmɔ wei a mɛbɔ quotation no na yɛtumi akenkan that is me conviction ne say I believe in God's favor and a favor before man and I will be also believe a different one mame nkwa homa ne so mra me ba me quotation ne de bema o ye kona ye ne Emmanuel Opoku akotwetwe enkomo community police fo no so omo si nyame yadom a July 15th omo nwumade nyina eba wieye omo sa man no hwe na on form adwuma mu opani oti enka ma mo achi anopa yi oh meje so february ni na po mo ko de na mo ko po adom ye ho ya community police say mo ba ne contract mo contract yaso a e wo say mo ko mo ba bia na wonia nadawase na akwanya ne ame me chiwe tifo nyina nso we say ampa community police for a contract 2 years
2 years and this and July 15th and I be a Jumedin na the area. Now, Beverly, over Shah, I knew to famine and I thought it is command to say, at least committee police for now, and me are Duma, Mutumi top police forms for now, most fairly now, qualified do aptitude test and I'm trade them so. And committee police from a common comment being now on fire. And so you're sharing my one more at the same I will hope a session. Now, so still, ye Juma, Kakana Tamaso. If you tell me, you will be a year. You will be a year, Queen, you need a be uncle. You will be able to make jazz. You will be so. Any family year call, come on, once it didn't part, better again. It's on my an incident car, yes, let's say. So, why dear, and dear, fire sana, India pa, Kakakasa. My friends, my Ghana. You see, maybe yes, I'm na se mo ma nkwa ebi ma o ebi musu tifi o mo nsu nya ya community police o ma be ebi wo mi sade na you say ejuma de se wo ye o se nti nka ye prose nka mpinfo ebeboye na omo pushi ya koyenim na nka se de yeniam nso aba ezi si a ye benya experience ye shin na bebre ye sanga kotinifie kwa ya se tron ye mo ye we aho yenyanka yantua so yanka se omunu ni contract ke be ka se bum ko won fayen yenka se mo fayen na nke mu bia ye qualify and say omo commending benefo no enhwehwem obi obo no homodin no ko omo commending nka yentun kwayenim na yenso ye mehye atare ne ye ndwane your mother institution na yan small man but anko be sa ngama yehu ye in fact yehu ye hu aboy pisapa I see enti sisi ya no matro petition bi dia akoma mo mpanyimfo ana mo ne ye kan wa ha mu ogidie so mo beti ye petition de ye nukrani ye intro position ye ba on say eya na ye coordinators na omo district no omo na eya bibia na omo de command na ifan say mo media force so mo the master nation no mo kasa obi etie nti say impini for no po enkan wasem po maya mo kasa impini no de ebetse ama aboy na enenti na ye de atum ni no ni temo de mo ka amount benefit tiers amateur ye kana omote no mo fa mo adwuma mu nso a mo salary na mo nko ama chedi saa na ye ade opinion ya salary bi en Sunday ya kemo ye no ba kan wasemi I see enti mi gidi se ya kan wa hai before cry na mo be kasa na me madi kan ne mpanimfo bi adi nkomo wa kire ho dada enti ye hwe ni mu e free sabri akopim on the 15th no na ye hwe de yisusan de brode hono befa na empahe no waso da kredika opini na sisi ano media ni epini mi strate gbene mu ache na ye hu se o fie mpo na se de o ma me do koma obi se obi nhwewo a oni akọ na obehwewo no se ohwewo a ko primary school gate no hu se o bo homodin a otumpo tsu a so enfi o ma me ne side according to say nikete say why any Ghana police service why for the omo say omo be fa enipa say omo majuma no mo de omo ama police for the police for akwala we no mo tete no na say na me adom na say obo no homodin a wa mo hu nyame na say according to say sa ehse no enyiye nti eye aweho so nti ye mbremi why for the day emom ye bremi ye pen for Ghana police service na IGP no again make maka no kwado kan ede ye bremi IGP pa ye bremi kasia ye pini by ye bote bremi no ye say ye adwuma adentina omuntumi emwaye adentina mutumwa nri akopa o ana etubi na yiso adwuma ye kwa arrest ye sei e try to be ye deliberate and so abotre into mwaye abotre area asama area papa
So that time say adwuma no hu nya wo ya ko say on ze ukushi no so a na wo time na o ye na wo ni na nya do you to forms no so bi na omo the requirements omo do to ndi say a try na say time pound ndi ye be say IGP or some kana kakra na yate no mo omo hwe ne ma ye so ye bo ma no ye da se bebre nua yo no some the photo all right inti ye ni Emmanuel Opoku ono no eye pani our that community police and not just a coalition of community police assistants ono and our ye wo president or general secretary mo okay on a general secretary and ye no ebo enkomo sisia no nti ye no so ho asem eno no na quotation no enie me convictions and be can say I believe me believe in both favor before God, favor before man. In the quotation of penny and so this Sunday in Luke chapter 2 the verse 52 or say and Jesus increased in wisdom and stature and in favor with God and man. Na Yesu nyini nyansa ne kesiye ni nyankopon ni nipa nchen adom emu. Na Yesu nyini nyansa ne kesiye ni nyankopon ni nipa nchen adom emu. Enti eno so ho asem eno no me believe in that. Ebia no obi believe say unyanya favor no from God that is all. But me dey me believe say me nya favor no from God enye no ano no. I was say me say nya favor before men. Because minimum say Mephibosheth. Ewo mu say na Jonathan nya favor. Ewo nyame anim. Ama before Jonathan and David. Omo nyina hye omo ho bo meboa me say but obisa ho say edie be ntira David ba be di wo hene na eche na Mephibosheth eda so wo ha na ye nkai no because na onyanya David animu adom but ebre ne so ye wonya David animu adom no afi David ya ani ba no ho so no se ka mo nkai me hwan na aka no e wo Jonathan ni fie mo hwehwe ne mame na me pese ne papa Jonathan enti me ye ne moa enti you need both favors from God and man erade nkai ho amen ohene for ye nanti kakra mesan ba biom another one. What else? Yeah. It's a beautiful brand new day. My sending Yakop on WhatsApp. We really go reply Tuesday. Me that's what think we man mean with you. That be the taste of grace. I see me so below na me no more better than any ace of spade. Me she run over for create some space cause it gets some weight. Program my willing James. I'm a movie says you can buy some more than a yak. Come on, say a song na me be a nipper be to me name by your my main king. We won't pay via near Canada and India, that not didn't change. Then I may say, she was this is just what my sensation and me pecanzo. Everybody, give glory. Yes, so when I'm your mini nanny, I don't want me, see your baby, it's the other baby. I get you, rest of Obuoba Ofori Amanfo Maakye at the AHENKAN933FM. The way I love you, no be play, mama. You they say, mama. Where
adisiye. Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ati Ediba AHENKAN933FM. All things on the beat, who know yeah, most here. Say Ricardo on this one, yeah. When me you there, when just know that to mix my gin, oh. When me you there, when girls no greet to dance my disco, oh. When me you there, when Napa no greet to shine the lights, oh. When me you there, when man no sleep they walk all night. Don't just is night, small boy done, a biggie man. Small boy buy you mama house. Small boy drive the kicker. Blessing follow the small boy. When me you, yes when me you. Down in the gutter back then when me you. When me you, when no BMW. Now me stuck up in the now my life you not get come. I'll be happy at them come. Challenge me I don't believe my power. Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ati Ediba AHENKAN933FM. Money sweet spaghetti me the problem. Open your mind to be awareness. Now we know to walk, we never back up. The enemy us work like ganja. Jangu party is a nigga. She your bank and go. Miss Bobo, check it out, me at that book. Check it out, me check it out. Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ati Ediba AHENKAN933FM. Radio Papa. Radio Papa. Ghana adisiye. Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ati Ediba AHENKAN933FM. Oh mami na me pasta. Yeah. Voice of bread. Asa Khalifa. Why your mama can be feeling? Boy brush out to see when they do me. Ghana adisiye. Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ati Ediba AHENKAN933FM. No me trust of mommy yeah, don't motion them. I come out to watch it. You feel very nice. You with me. Papa, who any man on a boom, 10 fan aside, I would in the fee. How many more class with you? I have a woman and come to hold ya. So this is how we do it on Fridays. I two protocol. You bubu protocol on Fridays. And then would you be canto, Massa Mammy? Boza, would you be for your phone so one J, Nini, one papa or pa mammy? Boza, would the mammy, or modern mammy? Boza, Wobonium, now what drop a track pay 50, Bako Crown 5. We say now with a sort of parallel, who did you say Jacob Pondai? Upe Kununtia, the Wahe, more than a born, I pass it. Hey, sister. Sister will be a Wayasi. Come on, baby, I would do that so pimco. And Rana will be a visit that Swassa will put the Via Jericho. I want to do so. Intimidis and I'm a better one pipe. A quite baby and Timmy Yaba. That's a wood to me, so would you dear Moko Pemisa with the baby? I go a bit up. I want to remember some of me. Radio Papa. I'm thank you. Ghana adisiye. Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ati Ediba AHENKAN933FM. Here. I am more than a conqueror. I'm a winner. Baby, what do you have? I am more than a conqueror. Yes, I was swear more. I swear. Okay. I swear. Some 43 minutes after 9. Hey, DJ Kobe K. Papa who any man on a boom fan aside.
Selassie and Buddha here. and the way you Buddha here. and the massa Buddha here. Buddha here. Buddha here. Buddha here. Buddha here. Buddha here. and then we try to massa mame. We do will be a fire phone so one J. So happy birthday going out to you, Francis Bafo. Sansona Sewa Comfort. Sewa Comfort and your birthday. William Doche. William Doche, oh your classmate. And your birthday, happy birthday going out to you. Nana Efia Boatima Adepa. It's your birthday today. Sanso and Nana Edu Adepa. Ediani Adepa de pay. I could see how the produce. Say she Augustina Anan. And your birthday, happy birthday going out to you. Sarah Ejiwa. Also your birthday. Hey, how do you are? Mame Dobson. And they also birthday. Step funny Nyamiche. And a baby girl in celebrity on my birthday power. Samson I'm wanting. You know sabi confirm. We had client last year. Ernest Ban. Confirm. And I am moving on my birthday. Now send your baby girls in celebrity on birthday Friday. Now as I see weekend in the air. Busy and so trying to watch. Them say we know they do nothing, but in the light of you know the anything. Now where we know, baby? Go to every party on Fridays. Take party. Send a mixing on. Remember say you be I am with Nigiano. You won't get it anywhere. Hey up. Obuoba Ofori Amanfo. Hey ya na obinyano. Shia. You know be everything you for crack brain. Sometimes we they shut down, they slow and they go off late. So Reverend Frank we see in cancer. Me papa back up. Papa said bibi aboko de. I don't watch ya mama prophetess. And so the mama. All is a well whiting. Baby am empire me born say. Said the mama warrior na fe na akono no. Erade mfa sa adum na bi mfa nto me so amen. Also obo me the amount amen ato me so. Maso one more time make we give them that. Back to back. Etian Chabama was so quite no aba mu bi. Ene mi nya yanka sofo no nkwa na emfre. Na debate no ohu. Anka mo so di bi ata so. Saba. You see say me the go higher. Singing. Na oye last me nyom no so ready ama me. Ade. We boja ye. My woman, I go feel by you anything. My woman, everything. My woman, oh baba. Baba. Woman, you proper, woman, you straight. Man, a brother, your genetic trait. Waiting for you was never too late. Remember, say you want the food in on the plate. Yeah, I love it indicate, and it is so concrete. And we never lose faith for making you my soulmate. Get this one straight. Say, are you married? No matter how them yet, they can tell you any bet. Do you anything, on the bed. First thing, any money, medicine. You want me everything. Na quotation yankro for the atwa me ha no. Oh, chale mu you too much. Obuoba Ofori Amanfo Everybody wanna be on my side. Hey, so please leave my side.
Hey, me fun does My friends are banging money calling my phone like I'm banking, king. No be joke, I mean never making everything possible. Got my swag on thinking. This a good day, all night. Good day, chilling. Okay, my main fa afrofo be me and sape. Me and sape. Omo kroma mantemu a yemfa. Wo nwomani asore ko e baby. Inti 02019444850554820910. Oma ho ye ha na bure mu e be fa o. Wa ma ho anye ha. Yes, your phone stop ringing. Ade, this what you moving. Ghana, I say, Obuoba Ofori Amanfo okay. 93.3 FM. Yate. Rebato, we didn't make a free. Hello. Hey, Maza, we didn't make a free. Body to na and you no family bibi ya ya me. Amen. Okay. Yate. Yeah, that's be the we are kurum aye hye no. Wo si ni nyina na de be politics ya. Wo na mo ana wo kasa na fa utrim. Me ba choji be kasa free. Hello. Mami Ebi. Yeah. Me pa cha pombo ko de. Pombo ko no pay. Yeah, the radio see yenti we. Mami chia wa no pay wo bo adwuma. Yeah, that's it. So bo adwuma de nanti na wo mi we biemu awo ni bia ba ho nya izo. Ati na wo mi mami chia wa no pay. Woni wo fiefo. Any customers na wo biemu po ha wa kwetia e ya hifie chi wo pe o sabreme papa ponyoma wo. Yeah, that's bebre. And the American politics, yeah, that's it. Me sorry, a mid morning. Na me gidi se costi so ni ni DJs be me ensano. Juma o mu be dia no na ye nwom nko a. Ure. Eye, yem for frefo bia bia. Chali ma nwom ni ntimi me. Ma nwom ni enkomi mu, ma ni nkomi mu. Ade! Boy, where do we have it there? Boy, where do we have it there? Last minute. Every day. Ghana, I this year. Obuoba Ofori Amanfo and the AHENKAN933FM. Everybody wanna be on my side. Hey, so please leave my side. Phone don't stop ringing, and my friends are banging, money calling my phone like I'm banking, king. No be joke, I mean never making everything possible. Got my swag on thinking. This a good day, all night, all day chilling, don't try me start ten. It's a Friday night, hooray. When we drop in this party, the book got your eyes on me, stepping at the yard, oh you for me. Everybody's watching movie, looking fresh and cute. The book got your eyes on me, stepping. Ghana, I this year. Obuoba Ofori Amanfo and the AHENKAN933FM. Ghana, I this year. Obuoba Ofori Amanfo and the AHENKAN933FM. Enemy see they no be God, then once see my downfall, but the boy them know the flop. Me across my hands I chuckle. Zanku. Enemy see they no be God, then once see my downfall, but the boy them know the flop. Me across my hands I chuckle. Zanku.
Zanku, 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 yeah. You see the hater no fi meda God. Elementary, we be the feather cause. We them boys where they bring the old school to the 21st century. But we no be wanna bros. What you they do for me I never know. If one door close, open another door. We know the mind. Say a ban chimpo aye baby. Me walk on tombre, my palava sauce. Me and me foko. I know they see you're jealous. Cause I did by the almighty. Want to me and me foko. Obuoba Ofori Amanfo AHENKAN933FM. I want to see you shaky for that. Yeah. Sing for you like Doremi. Give you loving Bokobi. Oh baby. Yeah, open up yo. Wakuma suajo. I don't wanna me po me the empty all day. Yeah, open up yo. When we feel back yo. Yeah, all day I no go play with you. Oh darling, you give me joy. Nobody did like you, my love. You give me joy. I go kill you with. Hey yeah, my yeah. Call me elsewhere. If he said, Canino, na enkoye. But they was a daka. And a medic couldn't manage to go jaka. Maakye Philip, I'll say you are the best in the East. Maybe I'm quite see we are the best in Ghana, the best station. I tell you, Unya this spice up, Unya baby. Pretty. Ade, oh my sexy lady, yes. And on that day, happy birthday goes Suja. Obuoba Ofori Amanfo AHENKAN933FM. Eddie will sebe. Keka bichirano bra. Keka bichirano. Will sebe saying. Zia. Okay. Charlie jam. Auntie Adwano pay my chair, me say bibi abakode e she yie won. Yes so she yie wa ha. Jerusalem ikayalami. Ilelolose. Yamena. Enti kasa yi ayenti a wo de to nwumi. Also for Kofi Oduro ka bibi kire no. Wo share. Ese wo share. Ilondolose.
me. Oh, Kulana. I wish I'm doing this all day. But I wish Ebre my coin. Ebre my coin. 5 in the morning. Now my sorry I been jogging. Get me came on account 9. Jenya been kwa kama tia ya roji. Walk on here walking. I'm missing ban and just Ali. Yeah, me last 500 member Ali. Kofi Ajiri. Oda pass na wubu atopa. Hey. Camilo mumpa. And it's a catch me news until then I win ya wana be mad. Your bumper. Baby here no bumper. You wanna to wash with jump. I'm order Uber na the anaconda. See ya. Ah, na some kura bi ni musa. Yeah. Also me call dancing competition gaga. Na mo amohwe Facebook no me boa. Mo amohwe Facebook no mo kan no kre. Mo amohwe asama sare wa ha ene. Obi me boa me na me hia ko kwadro. Brother be sha me ka be job so me adue mu ko. DJ DJ 4 pie wa Ghana wa ho. Asemo. Na we kasa ben ya. I don't know why you treat me like a criminal. Kofi Oduro ka bibi kira gay. Aha. I get buff like John Cena. We used to be cool when I used to come through. Now you want Abusia mama na wase. Yam fast dan komo di an kan Kwame Yeboa. Adwompa hini Kofi Mensa Kobike. Kwame Asante Billy Man. Offer me all Obuoba Ofori Amanfo, the Commander General, Ensroja Bakwa Yaka, Kutoku Mayor, Ushia and to be fraying Obi, Naya Joso, Gaby now to me Bodino, or Bomania Kama Power, does it Obi? Tulia labda huna gelele. Gelele. Okay, so before I go, a glorious birthday going out to you, Godfred Owusu, aka Majesty. Also, bet me so friend then Godwin GH or the free achimo down at the bay. So Godfred Owusu, aka Majesty, a glorious birthday from Godwin GH or achimo down. Birdman so the be about so Obuoba. Charlie, in fact, I love your show. More music here, me sorry, so I'm more music and obete. Mami na wase de ko yie na de aseda de ama Nyankopon no aboyaba so. De anko yie no atwenya adwen si so. Ti ase nipa na efum nipa na de che. Nyankopon ya adom e be san hia Monday. But before we do that, 101 yeah, that's it. On the line, who want to let go of my Ofori Amanfo at the AHENKAN933FM FM. Also for do can be chira brand here. Aha. Yami adoma ebe hia Monday, me pa cho ye kodi weekend. Hwe ho so yie. Na Yesu mrem no mo wa wo. Me da say. No one, shaku shaku, on the light, who want to let go of my shika? Who want to let go of my shika? I want my woman, on the light, who want to let go of my shika? Abusia anapa nondu abo apawo sema mienu kasi abotel na mede be midin edi afia ampofowa tie minority leader edi ato eya amanyanim se agenda 111 no de onfa ne nsankyere ba akoso na wonhwe so wo maye bia wo mfa mo nsankyere so nkyere Ghana fo sanse sika wo mbebu hu akonta ne agenda 111 no ye pesi ye hunu ba bia aduro Sanso ena ukopiemu ewa NDC amanyo kodmu a ahoto project bi edimi kwaso ase afra na ahoto project na sa project ho manager edi abetu dwa wo kire se sa ahoto project trimu po nyina ne se ebeboa ema any people for opposition
oso ya broskoto na kwa akotum rem enu nti wonom eni swade hunu eno no majority leader ya o mra shebedwa fie nso dia tudwa wacha second ofori ata na anu ada kontabu o de baye no emfunso ne chimato bia eni ho onimanyamfo Clementa Park nso dia tudwa cha sehwe kano for yata ni MPP amanyoko send your most sasa figures esasa sasa edin esikadi